Akoma FM 87.9 Kumasi. Nyuma so enye insira yedamase edamase yamenshamo yeni aso yeni so de abrebi anso moye ede emma yen no enra o manage papa o manage nyina emfa yeyo ene asumdwe ne nkunimdie emfa emra mofiefie nyina mu mako yedamase pa ni monyam sha mode ehye yen enra na yasan aba na yide na wo awenim se aluta continua na chese adwuma no na ye toa so no sabre akua koko ewa ha Akoma FM 87.9 Kumasi. So ne say ya wotumuru nse na nim da ho se TV3 no na bibia ye kama sanso na evangelist Samuel Mensa enso ewo fia the gentle Jack ai ye bremu Goliath ono so ewofia bibia ye kama Pastor Julius na banso odo sanso na Ishmael Haywood eboye chidom ene adontin na yaw edi yenko social media ne Beluchi edi yenko Facebook Akoma 87.9 FM wo like and page no na wabomadia na wa share Akoma FM 87.9 na YouTube no so wa won subscribe ya no Akoma 879 until we subscribe ya na we mia bell be a wo hono so ebre no eso you get notify wa share link no e de ama foforo na wo mo so atumi enye bi ahwe radio e na onso tie ya Akoma 87.9 na TikTok onso edi atwagua na chese bibia atumi aye kama nti bomodi aneta yachi e wo ba bibia da wo bia na OPD radio GHUK make us say oh manager wonum abia tomu ho pa OPD radio na me enshamo ne kipi da fan club UK NGH ya maybe bi organo ya ni ambresa krodom no ai eno nti eno so wo mo boye chidom ne adontene pa na Ghana Association Mantova omo Viadana Italy na wonum so ewo omo so boye chidom ene adontene onua TV demo live tokromanchua ene ntwo no bia mu onso ubenya bi ahwe nti bomodi a na ehwe yen enhwe bia kopim se ye be sorry nyame onhyiraw na yeguso ye beba so na mom mamenikan enkan mu ansa esanse aboso ba na ema eja epaye ye ni abre papa Akoma FM 87.9 ye frimpon Emmanuel frimpon de no eye hole in heart no yegusua yese $9,000 nti yegusua enu nti ene na wo hwe ye ne na wakai se ye wakura bia ye koye ne surgery wanya hole in heart ya nenkwa eda edwemu nenkwa ejina menno emienu eso sesei nyame aye ne de wa sustain akra no akopem sesei aka de yede ebegine nkwa eno eyesika eno ene $9,000 na wo de bagana sika mu a almost 1.2 billion 87.9 ya dofo eye won mafemu de bia wo mu ebetumi nti ye kon kakra eno nti na chese won so ba bia wo bia no na wabomode ase kakra bia ubetumi ede aboa no otumi de aboa na ekua ayi bi ya mefese omo a enano ye true challenge ma mema no ena ye kan se ni titu omo a ye frɛ wo frempon no o ni jai ene man bi frɛ me wo se me ye frɛ me frempon me kasa free me refi baby o kasa free no o free no was me so me different pon me send me 200 Akoma FM 87.9 Kumasi nti monko so na mon show lab ye beba ho na we de me wa ye ni kakra bi e na akere mo keke nti won fa we de maya wo kakra no fabra ye be keka bom na ye de wo se ye de eye ma me mo numbers na sama communicates ne so mo ba money numbers no ye 0599 814926 0599 814926 and 0245 301462 0245 301462 and that's 0533 487726 Akoma FM 87.9 Kumasi 487726 edino eye Mary Akosiade ye beba so na emom ye ni kan ko ye main case no eso ma me ma wa ha wie yeah
Ya me ya pa na mete ye de mete ya ye enno mese me chia wada ya na na pomuti say ya bi wan ya na wo ya adan wo beduru ha wa mo a me pa cho nyame adomoye mfidie na mo Akoma FM we kra no mfidie da na mo na nka be hunu ye dia nsanka de wo dumi nka so o ta mesi na wo abo hu wo frɛ hene na bae me pa cho me frɛ be kwai abodom jo ame na isi ameti me pa cho me frɛ be kwai abodom jo ame na isi de ameti okay mate awie de me ba ya aboko wo wura bi e frɛ ne misa set amankwa wa be fa me so woni me tana ekwan yo de me fa so no enye kola ani se wo wura bi ye so wo be wale me wo so wo mprema be ma ne nwale me wa je me ne mete me ne ni adwuma ne beba no asole yakwafa wo ema se wo nya wo ba ne to so chen me nkwa me na me wabu asem ni kom e de na de be ye na fe na wo di abesi asem ya me ba ya be ka kire me no na wo start free baby a me ba ye wa ye from ma mi wa kasa fe de wa go start free is a 2 o se finfio say ne confusion ai basa ma me start wo share no way mu start tira da ben start ni nyina na ye ko baba me pa wo chewo me free be kwai abodom wo de start be kwai abodom de hu se wo na free nti asem no ankasa na me hia na wo wura no me ne te wo jo ame e fla ni Mr. Set amankwa me ne te wo jo ame se si awaya na jo se me ne tana na se me ye fence ye me ni twa be wo nwuram ni ye niska no apam me afiri ni fie me kwa kana ne maame mu nyina agina na chi wo di matam kura na ne maame hwe me maame twemu nsuo me twemu kankan me nkominti me nyo oba no wo didi matam afen so asem o kan so pese wo kumi kura afiri wiase anasa on pese be ma bi kura be di machie onti ese ano onyame kura na pese wo boma ba atu nwuram no wo kumi enti ese ano edamu a wadi me ni nyina a kire se on pese obi abeba me hu nti na odi sa pan na bubu me nsa no ada nso me ne to ka cha me so on pese obi abewale me enti na ama wa ye me nsa ne sa enti eto so bi me nso me ko hu so no oba bi kasa na me nso me bu ofu yi efiti se be obi na bu ni bo se twa me ni bi osura ya na de ewu kire ni sa na me nso me ye den me kire enti me nso me ka wa so ye be mo betima wale de opa bia enti nsamfo kwa na da bia wodidi me waso ono de wo ye wudini oya ne hu ofe wo subanya enkanya ma 24 no obefa a me ba beto so woni subento oba bia ba na wokọ enti esi awaye na adwene se kwase abuo no ana ofo oba bia no obu no enti esi anete amene ne ti wonyina mani ama nso na metonton emi nso maade ene ne ama ne ama wotimi bowura me fie no abesese mi puno me da mu ne ma no wo sese me ka se kura no me fine esi ni dem obubu mu me ko fa ne de da be wasan be me ko achima be no wasan be bupu ne ne abubu no me hu de fine ne fire still I was say wo me wo je na me nso me se me fine mu no na wasan no mfa ma de ema me na me nso ma ne se me fine si wo me sesa eto so bi me tonton bag empa boa entoma sabi mi nso mi kuna wu me bo me ho mo de me ba no nso o kuma se no woni bi akola owi eje chese ana oboa ne ho edi ne ho ko she fitem eno wotimi twikai ba wotobi na asa kai ne se na wodi ma alomifo no woton na aboofo enti se aba ma no wonu ana ase ni sapo mu nso nya kakra wonim sa ne maame woni kunu ni wobia wonso no abefa me sa wo hwe me na wotwe bia wo bome ese obo me nso so wo ma me mojaduro enti da bia wo bome wode wose me ni abusua ya to mama ni fo sidi mini abusia ya to mama ni fo sidi enti me abusia se me yobodamfo me nke nipa ho abema ne da bia so otimi soma na damfo ne na mo efre na emba ema ne kuyekuro mo ekobusa mechi ya se me yobodamfo enti me pasa tie fo mu nyina mo moa me
na mo hunu kwan ya mo de abema ne be fa so a kwan ya wa fa so abubu mi nsa ye se ya me ye bibi a enye yie no mo mfa bema ne mfa so ma me na ne se mo de me be ya no se mo be ye ni den yi ene me dane mamo na mo mo wa me se amadua ni diem mi bibia mo mi si niema akora na ansa ne ye obefa me niema se okosi wo ba bi ntu asesa me niema na sa abetu ogu bema no befa wo niema se okosi ene wo tase wo niema da bi mi pira ye ya no ye se won si me niema akora da na obefa se obesi niema no watotu agu asesa me kuru aba me junsom wo ni da mu nyina betu agu Same nkwame ntimi nye oba ma na kire se wo pra ma wie nti wonye oba papa wonye oba foforo wodi na chi esi anso no wo twa ba me ka se wo hyenwuram aba no nso wo benya sika se pe ene metu 1000 na beto me ho oni mi bedi awie wo ya wase wo wusi a wo de aboa me nso mi nya bi ameboa na sa me fumo kura nyame wontu ya me ka no oburu ne hunu ya se esi anso aba no a wanya bi a wo twa ne nti no watete nsa be ngara enan esisi ho ankure kesi ye nan se wo benye skant wa se me nko wonya obi ane to so nti me nso me nsa ya me ye me mfa nkope be ma nwane me nso ese ya metu mani ya me hunu de me mfa me nsa nso ni ahoden ye se me nko hye ni POP me nye sika nko hye me nsa no nso ye se ye be ye no operation ani nyina ato sika be ma no nso sore ya no wakwa na ba so na mo senti me fa bo ba kula na me di ahomete me nsa ne ye me ya na me di na chi se me di be pena ne bi se ame ya se asama abeto mo ane se wo so mi mu a obetwitwa magu nwuram enti se ane me di na chi de bo ba sa no no nso akofa brantan odi betwitwa magu nwuram nti wo de bo sa no no nso kwa brantan no nso afa brantan de na mu nwuranim se wo be prepra me se me nsa no a wanwene ho no me ha me ti ono kura bo wo kura bo ba no nso kura brantan enti wo nso afa brantan so wo kotwa na ba na me di na chi a wase me obeteta me kwa ma twitwa me enti ba sa na masan me toto bo ba no amenya no enti yese metim betena wo mu da chi a na mete ho e ma de ya cheme da bi o mu nim se bi ya me pani nti na me teta no abema na me pese me di mani hu ne se wo ba we nti no ye den wo ya me so wo ya wo firi wo ba na chi ekoda ne fie wo ba no abeka chem se nipa so ma se na me ne to metimi firi a kire ko bi se nipa akoro no a wo so wo boa e ya akoro na me ni die nya me hwe no no enti wo so wo pese be nipa akoro no bu mi prepara me nti akofa de wo chen me no obu mi prepara me nso mi ninsa enti me de badam munya me moa se ade me ne me ma die kura eden me ne me manso se a wo mo papa ewu nkwala nso aba ma ya na abrese a ye freni bi mu kura wase ma me kura afi kura de me pesa me sha homa me akola keto a message so je chese na ma wie me ni 1000 se sa me ma me nso no enti woni bi kura aba ma no wo wiwi no wo pepe enti se de na branche na nyama wo se aba ma no me pesa se a me nsa no wase no no abema ayi se wo chen no me chese se ne be ma bi ya be ma enti dabi ene me pesa bla no braba mi kuno no kwan ya me pesa me de ne faso ane se ade wa pyramid dia mi ntimi nkofa na chi be ma bia bi mi ni be ma bia me ko no enti wo yen yan no enti esi ababi obefa bia me ya ne ko eto so biem me bia mu nso hye ne nsa wo yi me manso a woni aban edia ese what ya kan so matia kan so ese me ni baabi a me fa bie mu asa me life enti ese me nsa no asa no me ni obi a wo bo ame enti anu nso kura chi samo ye wie na samo animachi ankokoro no so a na me nko ame kwa enu nso be ye problem ena ye wie a ye no achi nkokoro no so me pa cha se bia sa da se mo be ye bibi adi machi se bia ebia se bia yenye bibi sen sabe ma ne nko ha me anti yenye bibi sen se me pesa mo bua me efa se bia mo be hunahuna ne se de bibi ani a wonu nso betime hu se ampa nso me wonipa me wonipa di machi se bia nipa bia ye nipa me nti se abe ma no won fa me nya hwe enam se nti ni tirimu ya nda se ekromu nyina nso di na chi wo mo penasem ne ma me no nso a wotifie wono nso no se be ma na etumi ma me twa hu wo mo ye medanyu maame no nso firi anu abeso ne ba no so wotimi di matama maame bi wotu wan maame wo to me maame twam nsuo maame twam kan mi ntimi nye wo ba me nkwa me baabi eye wu no odi watema na so wo maame wodi me ne me maame atamu nyina na wo maame wadi nda woni ne da nso da bia wode ye no ade no man saman no
me say ayesika say o mu bibi agi sesika me nso me ni because anya wo cry dey won what stand and ana me nso no wo ma me no a wo ka wo di na tama me ntimi nkobo na ma na ebe aha na me ka I waka no wo waka wo e kire wo nto wotimeto ama ne ma wotimeto ma ne ma me mu nyina tibi odi matam ma ne nua ba efre ne dufie wotimika so ye jimi fo pa ana na wodidi ne ma me atamo sa e bia no afa ya wo ma me penku wo hunu enti aba ma no na nko aba kire ba bia wo hu se o ma se na nsa eniema na metonton no wo se da se kaka bia ye no akwaji wi aba no ade agugu ni kakam etimi ma badam abefa ni wi aba wo se sa me niema na meton no esese wo se sa kogu ni fie mpaboa ne bag ni bi yira se asedi ni mu a me ba ne sesa ma me buro nyamu se menton wotimi ka tem se mi wie akoma me mpenafo na wu hu no ampani ampa nso niema na ya meka ono na wi ne koma ne mpenafo niema ba 15 million ya meka be ma ono etreat bad no wo ba ma oskasa fatonto moni anwa ne ho niema wo de kogu ne dem ye dai me dem na guo na ene enti be ma beda wo firi wa beda be ma ne beda wo firi wa beda wo ba solome beda wo wotimi beda me ho ka kire ne ma me ni fie wa han na wo busu fie me ayi no efie wura ne fie wo se me ntena mo mpra do pra enti metim ma wo no ne ma me no wotimi ka kire me ne ma me ne timi ka kire me se ye fa ne sei efie hwa nya ba ma ne fie enti mi fie de wo ba wo ntimi me pamo no enti ba ma no na mu senti no otutu betra me so anu ani ma da wo benyu wo ba se pe no asha da beto me ho ani aduane ne yensa dem kwa ma me twom kan ho fi ho kan utimi yo ba bola ba no wo de amerika ko na se wo hunu se wo de wo ba foforo ye den ba nti me ya sa akwachi ni bi anaju be 12 enti wa ya so wo de wo ba ni wura da ga ni mpo nye papa bi mpo odi ni wura dem na me twe be ma ne be che me ndi buo mu sa ata na mango abekom nso aba me sesa kwa na ga ni nso sisa bi me di na chi asa ga no hwe mo ne etena ya nyane na me na mi hu ne enti na me se ana ya so no tren oni ga ni tren kran sa no over me che se me ne tu onya no ne hwehwe suma se na mi hu ni enti wa ya sa na me kwache na na ju 12 na mbisa ansa na se me wa pade wa se kokokoko fie ni wa wo be pade wa kwase aba wo ni fie kwase aba be pade na me se enti na wo to me ho a se we enti na wo ya me sa no ene na me nya nkoda na me ne be ma ndi bo mu ti edi bo mu ana ga ni dwane na je se wo kra wo hwe oba no akofa na wo kra wo chen no wo chen ba no wo ho fa chen no ga no kra de nya yize me kwa me ho fa chen enti ma bi kwa chen se me kunu no aboda ma na ma se kase wa me ho atete no mama ya sa na atete wo sa aba ma no ade na wo tra ho ma ba ma na atete wo sa suwa hu atete se me ne ya dwuma no wa bu me kwase me che se ade na wo tra ho ma ba ma na atete wo sa se me kasa me etwe me ho afiri ne ho a wa mpese obi abefa me fie ene sen no abo me dua se de yin sa se be ma wo ba me ho bia no afra potaya nta no de abodua no asesa me ma ya seda ba dua ne bi kura fa ne ba so anka ne be wu o se me na me ku wo body asudua wa ba me twa so dua be ma ne body asudua wa bodua wo me twa so be ma na bodua wo hene me twa so se be ma wo be ba me ho no abodua frensuo de abomidua enti me nso me se ono nso ni wo ba bi nya dan enkasa efiti sasa wo na wo bodua to wo de so me twa so na wo so abodua to ne de so me nso me ka chansa so ono nso firi me ma chekwafo oba na me de me nka we kura wono na betia nti me se obodua to me twa so na so abodua to na me nso ma ka kira ne se na wo so abodua to na wo ade no no wo me nso me ka kira sa wo se ade no no wo se wo kura wono wo de yin wa ne me ni ba nso wo me misa abasam me se be ma no abodua obato de so wa botto me twa so good ena be wo die ya wa bodin be ma no so wono so obi but eno so woni din wono so wondi eno ya de yin wono so sanka ya sa me nso me ka kira ne se bia nso sa me ho kofu obi a enso ye ni nya no na so abodua to ne na me nso ma ka ne sa kira ne se wo so abodua to ne de so ne be ma so so kofu ne kwate eno no abodua to ne de so wo kofu oba bia wo so sa na wo so enso ye ni nya dai emusa no obo ne sa adua no ono bodua to wo de no so obodua to ne de so da bi adinta wo modua to ne de so sa wa se wo ndo oye be ma da bi oye be ma dua kum se dua kum ba se dua na wo boye no ebetumi akun a wono so emfa won ne be ma edua nya be ma da so ti ase se die nti ma me die nti na wo tena ho e ma ni bodua to de so na wo gya ni free so onko yo za me so me ya na madani ama ne se wo no
ɔno nso nim no wɔ san me ho kɔfo ɔbaa foforɔ ɔno nso nsuo nim sa no enti wonya mabobɔ mo ho dua nti obi anko obi nkyɛn nti ese ano ɔno wɔfo obi ama edua no kora na hwehwɛ ma akonya ne baba ako ɛno wɔ se me ɛno wɔ se me nso me makɔfa yɛfa ne sɛ wɔ se me na me kum ne ba no enti ekom ane maame se me me yewudi ni na me se mo se dua no na ekum sɛ ba no wɔde to me nim sɛ wo wusi a ma te se yɛ se wo na wo kum me baage na dua na yɛ bobɔ no ɛne na enya no ana me se ene wo nso dua na wo bode me ma ya se da no wansa me mfa wachi nti no wo dua ne na anya akwala nti che se dua no we bɔ na we yabɔ se se ane ya da no dua no we bɔ na we yabɔ sa na akɔye se wo bɔ ana me nso ma da ne na kyira ma no ama se ane dua no wo ma kɔfe akwala no ho de na totɔ ne ma ne nkokɔ akɔda na akwala no okɔ ne suku se a ti ho atɔ no ne ho atɔ ifro ma sa abodua biem se a de obi ama odua bi na wo se ebi wo a oni be men to wo fefefe kama wonya ba na wadi watem no wokɔ se ade wonya sika se ase wo twabe wo be twabe na hia ne dia na mimi wo sika no woni medi na se sika no me kɔfɔ mo dia no wono nso be nya adwuma ya wase mi wi amede adwuma ne be hwɛ wo wi a no apam me enti di enti na waya wo sa to aso bebre sa basel oba no wagye no di enti se me pa che wo dua bobo na aso odidi machi ne mi suro enti mi mpam no dua bobo sen se bia wo bia se be ma bi kure twam a no atwe ka afiri ni fie no de aba otimi begina me mpoma chi nyina se mimi nim ana obetemu hwe se me nko ana me dawa na se me ni be ma na dawa obetwitwa ye enti oba na me nko ana me dawa wo so wo ye nwa no de se kan no na ade wo se ebon ade wo se atisi enti di enti no wo se twi ho ni nya na ye me nwa na de na wo so mi sa no sa ade wo se bon wo se emu sa ye rice water me pa to me bi sa na enti di enti no kwa no wase me pa to me bi sa na wo so wo sheda no wo to me ho ompese obi abeba ho waso asheda na oto waso asheda nti me nso me ya na mabone maame ama ne ya wo da kwagina kuro no mo ntin so na ka ne me se wote me to abantene nyina me se kuro no so kura no se wu ko se akura se wu ko busam a obi abeka se ne wo mo ntokwa de saa na che so eta ma kwamatif okura no mo mfa na asam nya asam ama me nini mi enu asam bia ya kan wo mo so wo ma wale ya de wo mo ya ne asan akabu aware wa ye ho ade wanya me ho ade wa tu ko huna ni mu wa hunu ho me ma me okochi ano na da bia me ma me nam so ni ahode nti da bia o de me ma me okochi ane se wo de dia okochi ane se bia o baba betumi tirinsa anya nchi akeke enchi akeke wo de sinapoko wo mfa hwe wo discussion every wo mfa sika wo mfa hwe nti wonye ho hwe nti o sheda ejina kuro no monten so to wo ho ato me ho se be ye ho mema no be hunu se eho nye na papa ha sa na oye me ene ewutwom kanka ho fi utimi yoba oba ba ma mpa ho abo ho so wo ngope obi wo anka se wate ehun se enye emmon sa me de minim sa da bia me ye ho neat ene wanu anso kura wani me da wotimi ka chanza wo twaya me de pa na enso no me shada na me to ho me mpese obi abeba ho oye nipa boni ni asama okachira me no oye nipa boni ni papa wase wo sheda no to me ho na me no ye ne de nti esi ana me twaya ne de nso sheda no to me ho se be ya obi ama ho ese wo pira me nso sa akachira me se wo wusu ya me pa wo pa o bra me pra wo nya me pesa wo tana me nko ame ho nti se be me bia be wa mana somudro nti asama okachira me no eye ne de o gina ha kura meka eye ne de o beka se o gina beka ne se me twa nkontompo me ntwa nti o gina ha de na beka se de me kan ya no ana meka nti ade de o so ene o man stars se nyane de nko ade no bo wa stars ya wo de beka mo nyina aka da no wo ene na utu abema ne de nyame anim ne me mfa ho se meta wo pe me na ya eye nipa enye pe minya ma ho me bisa so wo pe na na wo pe no me bisa me se utumi man stars so nyima no se abema de o pe me nso ye style aw say aw me say utumi yi ni stars akase ana me nchire obi ana wo be chire bibi me patro de ese o ba wo ne be ma ye bia metimi utumi ye ma ho utumi tena so metimi ye bibia nti me de nipa de mi ntwa nkontompo utumi ye de bibia kire me bie me fa bi mom koto dwumaja abrewa me kwa makoyi utumi ye dan 87.9 ya 17 wa ba ha no enya seba se nka fa ka efiri do e ma ha na meboa enya seba nka be ba ka ma
Oh, me de na me anim ne me timi ne ye bibi akama. Na wano abema no me hu de ana ha na dwen. Na no wi no wo ma me ebisi ebi a wonum sie na hu na me hu. Ene de ne apatahye. Ene no me ensa na dwo no nan no wo topono. Ene asera de me hu no. Na me wi aba no wa kwa boy baafo epunu mu so no me ensa. Ai no wo topono. Ga no so atam ne di na chi wo na ase so wo yere. Wo kunu ga no so ne na swasra so yi wonye sika asa me pira yi wotimi koye mota dwuma na wo diskane ene ga ne de no anu mo to tonsa na me nsa ne wo ho ka chem sa me nye nipa ma no omfa me ho mi wu kura wo mfa me ho na nipa we na so ope wo no me nka enti se wa no de e famu de wo hwa na adwene ha pe de wo pe me ye nipa na ene afokubo anse nipa no wo di afokubo bebrechi obi timi ka chem se fa sei yesei no mo tane no nti di oba Adewosha I was 40 years. Na won so anya say 37. Wo 37 years. Won tam empo abo. Hey. Me wo ya me no from keten ketu me 37 me years. won tam me dia. Hey, wo yi no fo na kire me. Me dia me. Da be kasem. Hey, kasem ma da be wi aso ba. Atiefo ma wo. Hey! Me no fo na me nyini awon tam so me ka wo se me nyini cha be ma. Hey, ama se be ma no wonye sika se ase pe no wa yi mi ama. Me do de ni owusu ba. O ba. Ma sa wo yo ba ntimi ya. Enya hwe. Ai. Se wo yo ba. na sem na no Emema wa ha wusu a. Se we de akuru pa na me yi kire wo me anyi ni nyina. We kuru pa na kire me. Ma se de aje samo bua me na se de. We yam wan pa. Bua pa de wo se bua wo because anu ade. Kunu ni wu ye nkora ni suku ko. Omodi di. Me se. Ni nyina agum. Ada me ka se abranti a osori a oto ho wadi watem wo ye wo se edie na wo hu no aka kire me se opewo because ne wo kan de nkyere se abranti pewo. Sese anto hone de wo beto wo wi anu asa be fa me suma se aka kire me se me pewu nti na me ye wo sa. Wo nyini se wo open no adanti do o se be pacho. Se ne wa no kromu wa de obi ani me se me fie no watutete ya. Se obi ani me se me kunu. Wo nyini se e bia na ne kodo na ne ma dodo no nso wonya obi a won kwa open no adanti no no ahye da be krokro se me pewu nti pewu won obi opo obi no ogu nanim ogu nanim ase wo bedwam. Anti se si ana ya kan kura me se so no. Me ye bisa question na sa kokasa foforo. Me say won obi a odo obi no obu no ogu nanim ase wo bedwam. Ekeka sabia son wo monfa nche me awie wo tweka kan mu nsuo ya wo ka no bedwam wo wia wo wia osan ne ma be no pe wo no eti se ana omo ya se sa no wo pe wo no ansa ma se ne wo no ano eti wo so wo ba no adege mama no se nya se me dege mu se bia se me nene da ba mitimi ka che ne sa de a wo ye me nti no me de me nti me nene nti anu ono so se wa ma me kwan ama be ma bi ama me ho be ma bi obeba me ho bi oba me se kan wo no se wo da so nneti ana wo na jai se me nneti ye ama se e pra wo pra me ne nyina me nneti ye ena wo pra me nti e ano ayati se wo so wo di me dam se de be ma bi ama me ho ye se ne nkanya wo nsanka wanim no be obese no nti se ano wanim se be ye obi anti aba ma na ankasa no se me pese mo amotwe no ebe gina ha nanka asama me kan nanka me yigu wononko no nso gina ono watie so wa no wotie yeso obi friend so o mere se wotie a ne ye de wo kan nyina no wotie wotie na wo se na wonsa no wo de se kan twa free ho ana se kan no wa de pan me pa so me fine ne me mfidie no na wo so wo wale ba akwa akamo na me se me mpene na me se so wo ba wale ne dia onfa me ne ma wo ne ho ne aba me ni twa ne ngura am profa bi si ni da mu ho to ni 6 million o ka fa wu ya am profa wo ya sa wu ya ba ya me ho ade wa anya wa da me wu ya na akwa sika 1.5 so na se ye mfa me me ne wo nya wo ba na to so na me nkom ba bi me ni ama gu ni da mu an oyiyi machine ni nyina ba hwehwe ho ema fancy say you say me phone me di ade nyina de boba bobo so ase no enti waton ayi no wo say waton ye
one time say machine no say machine no me pray was wo po bi amanato no ni scanner nko de me amplify okay na was wo ton na wanye ska de ayedan na nko de akwahwa me nsa no ena say o so wonye obi ma ne nto omfa machine ni nso ma me a was me ni yi light wo me dem ntiesi ho e be sei ma me amplify no mo de den wa mo de bonyo ayo mate okay intino what the pine ena abubo ame wo obi fie woni ne namfofo no mo nsa ena me kwa na me se ga no nso awoso wo wa no waton na mo wahuren enti ga no nso me kwa we egbo we no we agbo we efiri tete wade ga na to me ho ase ne ntoma bebrebe ga ne to soso cha me wo bia wo hunu ne ho da ade wo pema wo mo to soso wade wonya hu se pesheki me no abo to pa sa unufo kro otimi yitu nanum no onum ewen bedwom wo yi wo no fo why wa mo nam e wo wa ma wo ka de asem penafo no ebi so ne bemem na bi so ne bemem no mo oposa ya man kwa de wadi mi abro sister ye odi na chida bi odi pema kutia ama se se mi pra ye ne sister na pro me pra no sister ne se wo so mo obagbo me ani da dua o ka kire se wo se man hu na mo se de ono ne ka o ka de yin why man wo hu wo mo a was shaki me chase wo mo to soso sa no wa ye shaki me enti a edina dida ho no so kwode was twade ede so kwapia twade ede ni mfina wo mu dia no so kwode so kwapia twade ede so kwapia en san fon kwa no mu di tikuro mu asemo esa no mo frɛ no ene e wo pɛ hwɛ wanda was twade wo monsa ho o de ba wo bedi asemo enti shake man that shake man wo hu oba ne to so na no akoso na ne bere na me se krache wo pasa wo yire ya kese ya me ameto ho no kese ya wo me ho wo hwe me yi ama kama eno de lumba nyum wo hwe me ama kama emu nkwantene nkwahwe na wo ko no otese me efiti sa me nya ni pafo me siesie me ho ofe just pasa me kunu ewu ame nkwala hanso gu me so Misiye me hu ame hu ya kama. But I say we di bia tete ho abonten so no mo koso no na ayi mu. Me na me kan bibia me ntwa nkonto. Wo mo posa. Enya me kura bebusa me. Wa posa me si me abase wo mo ne na twempena no. O mutumi so ne kwate so wadi mi abere. Na wo mo posa wo. Wo gina ha kura me kan me nsuro. Wo mo do mo sa hye na ayi nu ma. Wo mo hye ne kwate sei. Se hye na ayi mu sei no wo ma som. Ebiti me posa ga na me ka so ne twi asere ya ye ne bi ma me hu onya hunu sa me ba kwa no akwatena ba e ma ne na so ne o twi ne sei amankwa de na se wo mu yi me omu di yi wa hin na kan be bi sei chosa aya me yo aya me aba ma no wa tete me ti ame ne ti won nyina no o pese se anu me hu de wanya me mpo e se me hu so de me nso me nya e se ahu once when me see obi ba se me paint wa that opera was and one call report to police station na e krata na wa han me bi say one call report me report o mo be che no me kwa na o mo se me face cam na ne nkwache na me ni bi enti me se me de be dam na tie fo mo mo wa me na se de masa mo ya na se wo se ne wo ye wo nyina wo so da so na tenti okra no de twa to okra brantie wo no da da be sir me tira sir se dia menene te ba me tira ye di de twa to okra wo no ehia mu na me ko fie ho no na me ko fie ho na ne ma me mo pampa me sa me nko enti tio na me ko fie na ne ma me mo pampa me sa me nko ba me tira ye idi o ma hunu se police ya ba me o mo tira krata ne ye fere na o so won ko nti o mo tira krata sa me mfa kwa ma be ma no me de ko ma kwa ma ti wa so wonye na me sa de krata ne ko be kwai enti ma me ni hunu ya no ye so wusu ya me sra fa che me unim se wukunu oni ska na me de me ya homo bo nti o mo nu ansu ye hia na ne badu fie ni di mi am still am nsa no so say yes me nko hye ne POP no wan we ko mba ye ni operation o me nsa na me nsa ka say na we prawo say me nso me nis na nya ya aya me ya ma me dra na dra me ntimi no me hanye na ya set uroba me ntimi na enses wo hwe se de nsa no esi aye hyenhyen no ntimi na nti say ama me hu mete nti ba ma no me hu ni say pa na me pesa me de bo ba boni pra no enti wa kwa da so a wo mu ya me osori a medidio me de yo no wo ja me ho no wonam enti me ya na me ada se me de da hye de me nsa ne kwa abe no so me kwa ya asam o ka cha me ne se
afiri na ekokwa matifo se ma minsi abeni subium ana me se wu mpra me anka me ma ho ba wa pra me di me ba bia be ko bia me ya wo se wa ju se wu pra ma di me dam no akuma firi wi aso obi ama me ho eti metimo se wu ye wudi ni nti ese ano ba bia be ko bia me ya wo se wo se wu mu ya me a me nso me do be kwa me ma me mu wo wo kuma se no mu nso adi mechi Oni no wo ma menene ne ba de America se menene nyinsa no wadi aduro se no no ano no wase me ngu biom wadi aduro se no sen wadi aduro kan e ma akora na moja tu me ade wo ma waduro nanom no we hu se wa no na fa e no wadi be fa me nti me hunu nti e kire e no ka kire me se wadi aduro be fa me na ne nua na e frɛ na emba ne na de ma no e no wadi ma no ai wase emba no e no soma na ma no ko to nyi se na aduro se ya wadi aduro be fa so me miensa ene moja ne ena ne ya na etu me sa ena de ni yi tablebu no ai ene say ai clot yi sa akra na say ene yi Gary Gary shot it hey Gary who she ho ye mete wo kache Gary gunshot ya me say oh ye wi aye bedi nkomo gunshot sa pepe na etiem Gary say obi so no je ho mama ahade oba no opportunity pass anu so mu o matema lezi ame humete oh mete say ah se ane dia ma me kasa me humete ne say se wa ma wale yakola bo metirim mama na we ya wade onya hu ade wanya me hu ade nso ese wa che de wa ya me wedding aye me bibia na na me se do de wo na pe no wo pe no wadi ka wa da to me nsa de ene emi anu nya obi apa ne me dia no kura ko wa pe me nso me pe wanu wo gina akoro be ka etu obi kwa kama se bo be 10 person nti sa na kuro mu ho da ho wa mu si da bia ya ku aya asem de obi nka ne ye ne aya se de asem na ba we na aba mu prawo no eno na akwa fence ni nya ba wono su wo mfi bia na media first de nyame anim ni na menim nom by menom a ketuwa be kama no ana maboda minti men enya yi ene menu to a mesre sa na me ye ne ma emfata e ma la so kura mi kunu ka sa yi na mi kunu kokuma se we yi no okokuma se wo se amanfo okura ye se me bure wo mu didi mi nwura me na me se ntesa me wo me say na mabu obi ankodi me nso kuro mo de to me se ni pedu na edi me oh so wo bro ye no ye gu mani mu ase ye de ma to ye se ye de ma to Facebook o se de ye de me to Facebook so me nso antisa ene o mu gu mani mu ase sa Facebook na ye de esa wa ma da me ko ni ye se o mu de to video so ni ye twa eno ne friends say Facebook okay me patrol me fa Ishmael ko production because me person be yes serious pass about as what it o tete me tie na mama producer for aha ya Akoma 87.9 FM ye no go so ye di nkomo ye ne ye nua be ma no enso e di nkomo ye set amankwa ye nya nwie ensam ne do so because o se be ma no e petrol akese wo ka kira onso kwa no aba ye behwe se petrol chain ne de ni je se ensam no e do so na wodi bi isere na enso obi enebresem ene na rehosem pa ena wode abai ane na ye behwe se ye be kani na de amano kama na bibia eyasem ensam shane so open no na asane ma bia oye ye no na neni enyem na dia wo pe no esese wo hwe yi na ye ma wo ye ntoto ne ho saa nsame yi saa ye ne ye ma me ebeto aso polino wuso an din no ye ne no ebeto aso but when mu say ye project bi esie ne so na no so ye ehu hia papa ye save life eno ene adia esie ne so ni nyina na ye hwe eye nkakra dwadai ena ye fiti asiem eye Emmanuel Frimpong from poor manson 12 years na wenya hole in heart no na je say ye guso ye sha se huebe wodi huebe bosumi enko na wie ye die na ya pemoso ana nke radio atom ye tumi nya ni yakoye e kan do because we dey ye fabra na ye
when ye afena ye dey kono ma sai abesha ye be enye we ni nye se ya chem momfa kakra mra eda sei mo de kakra ba na ya toa so na ya de ye nda bi we de enye saa na te we ye gini nyina na ya ye we ye gini nyina ye enti we so enye okay ye nya matua to but your order draw so into 3 months time we no ye de call ya ade achi ya omo start ya ye omo dia no se na watwi mu nyina next week mu nyina se ye benya ene cross ya nya ni nyina na omo gi aye nti omo dia ne se mo fa mra na menye mamo nti se ene kra no obi dia bra ye di aka bia wo se me dia ba mwanya sei di aka nyina me tua soso a ochina anana de che betumi akwa ya ma no ena onedro bia so onedro bia so edro bia ni wa eno na me ye mhyehyem onedro bia so nti wo mo dia ne se ye mra na eme operation na ye hunu kwaya ye de ne befa so na wei no na e ka ne do so nti ye ntumi na ye srem $9,000 enye sika ketua wa obetumi akonvert e almost 1.2 billion we yem fa ne sa na bibia ekura wo no nkanka Methodist ni Presby any Catholic ni Christian Council e free and ne kosi the next 40 days ye we rade ni ye chire kom nti ya ne say ya so say we breakfast they will be dinner no pa no fashion vipum ne fa bo for me rade okay good sa for 40 days ne hwere rade be yo nti me appeal to you say we breakfast we fa lunch no fa be ya do ye we fi say nura ye kwa so na rade nam so panyin so ka say Isaiah kan say bi say wa konchiri birem de be ma rade atie wo fa de wo kondo ese nka wudi no fama de wodi kom fama de wodi kom ya wo kondo ya nka wasa wudi no so jollof ni adua yi ya beans kama o de bay eno na wo kondo but esen say papa say mo chine kom the whole week ni no fama de wodi kom no na wo go empty okay na Isaiah see eno na wo be wie mi awurade wo be frɛ me na magye so okay if you say umu da die mu no wa nya de wo pɛ wo ye de awurade pɛ wo ye de awurade pɛ sa wo pɛ jollof ni beans ane na ntwina mu so no na mi nya bi ni ye no wo no asa na eni na so mi wo chine koma ya kom china fadua ne ma akua no oni kama mi na mi ni mi di kom at that moment mi nya nka medi ba mi ntumi nya bi ni yesika nya sa de ni bi ni enti Bible no e principle the opposite obi nyama wo no the opposite wo se yama obi na de aka ne me o se nti wo wi akonche no wo frɛ ya na me awurade ma je wo so no enti abuso for yan so awurade nhwe wo sa kwan no so de wo di na konche ne bre mu fa be ya do ye fama frimpon na se awurade wa ka kire me se me wie ya me frɛ wa obegye me so awurade hwe because na sam ye no kure na sam ye no kure wo se wa pagya na sam a che ne din enti sabe de me ho to asam no so a na me to na mo ye adwuma eye principle enti ye so awurade hwe wo sa kwan no so na ye ne ye wura mu Catholic for ne Presby for the Christian Council would you say 50 cedis 20 cedis na de bia wudi a anopa bia send bra na ye fa hwe ye fa njabo fra yi ye mo numbers no answer na fe ye to so 0599 814 926 0599 926 and that's 0245 tele 14 0245 tele 14 and 0533 05 tele 48 77 26 0533 05 tele 48
4776 Mary Akos ade into the ekano no and abibia no yeka yese sika no the eba no 20 10 5 50 100 no say enyanku hodo no no maba mo se mako monye 10,000 mako monye 5,000 mako monye say na etumi akonanim ententem and they ama enti yesremo ne ekano mo amusem obie we no ye ni munimu ye ya je little kwakunkwa no wonder wo mpaso ya je nkwa ya je anita nkwa ya je presla nkwa ya je akoso nyako ya ye no na yi operation at the amano yi God's way nwa je ya ye edos eni na wa na de baye ya good results enti no samu ya trust ya be ubi dia yaka no ye ye matan mame ene papa ye so ye matan ye say ye hwesa ye ba ene wo sa tibia weni ma enka ye be ye dan aha nti ye nan hye frempo mame no papa shoes mu na ye de ye man so hye frempo shoes mu say what you say enu nti no yes ketwa bi ensa enu a wo bi kura ma me 50 pesos me se manage ho 50 pesos plus 50 pesos aye 1 cedi me boa se na ekoda ni ye neje ho ye de ya no se aye so aho be bosumi nko na wi ye betumi enye sikai na fe ye de akoye ye ba no se wo hwe no a unhunu se bibi ha but the wo inside net se de enu na papa ka no the wo inside ne ehu chen de wa bonten no obi o wa ye de ne bebe bia na ne ti so nti wo hunu se akwa we de ne ti so wo bre o obi o wa ne frado se ne fridi ne wo bre ana anita de ne no fo pro wa hunu but we no e wo inside ye tokro enti se etre se eye den obi ahunu enti no ye behuna ne tim ansa na ye hunu se se na enti ye hunu se na eso se na obre okasa otunu se obre eyi wo chiri okosua wontumi ni agro because nakuma ne engine akuma no ne ho aba ha no engine ya oso ko bobo wa ho de nyina ti okosua ontumi engine ya fa ko bobo eni agro wo nante a kakra bi na wabre wone wonam a ubedru stadium no na wada so wa squamo ontumi nante ye no kire said was sofa said you was sofa aha eno kire said you was sofa enu nti enuanom no adofo yeguso wodi ene wanya kire wo benya me se wodi yempem so anko osumi awie ye na yemfanya se ene so na wo kra wo so wutie ye ya na wutie ye ne yesro hawa yakukura beto yeso wakoma yefam na yenko aye ntumi nti edoso maye nti na yesra mu se yesra mu o na maboye utwam buram ho ha ye ma me ma adwoa e wo Hamburg Germany Hamburg e ho no wo Hamburg ota boboye pa Hamburg ye ma me de ne dia ba ne fa no dia ba beja wonya kupon nshiraw pa de waya ma abofrei sadi sika ba boa ya ni afa wonim sadi ya ni age afa beboa ye papa justice ochre kwamo ono na de suma no odi aba ene sister ba ko de Vivian ono so Hamburg wa Germany Hamburg for nyame nhyiram pa mususo ye musa sugati fo so ntoa so na Berlin fo ntoa so na monjeje na mfamra America for hana eno afre me yegusua ye true challenge no fra una fofo na fra unuanom na momra meboa ne yenji abofra yi nkwa obi a wo yema ne ndeno yes ye challenge o yes na memma fathers yes ramo monchire se emema yasesa ye hwema se ye hwema monhwe na ye jabo ebinom o yasesa 0599
0599 814 926 0599 926 0245 Telezelo 14 62 05 tele 48 77 26 tiefo moame mfa wo musika me ben ntimi nya me ba no ebra me ba no me ba no free me sa amme tiefo moame no nya me be ma me be do asabra se fo motebe nka moame wa me kwefo moame asofo agedifo nyina. Okay, mama yentwa ye ho emratiawa yaba na yatoa so ye maame na esu. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra aden enensu biem. Time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba misha enuri dudu etu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no aye TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkraturo yi atum. Me fa be me bi no wa. Enti me fa no na sabi apatre on say lake apatre ni yi. Enti me ye na ma me sa apatre de amuan. Enti o wa asase wo ho. Enti be ma ne no na se da ache wo de ahwe na yire ne ma. Enti ya do ba akomienu miensa ya toso miensa ne mu. Na kasa ba ntemu na awale no eguye. Afede mama enu anu no awale no guye be ma na nsi krom ho biem 18 years ni. 18 years ni mama. Mi ana mabra nti sabi ukwaji obi asase kwa na 18 years na to sa able na wonya nka asase ru akran kwa fa na asase. Afede ye di blo nya wie ma me no so de asase no ma me na afiri ma afimu ni. Nti afa na be ma na tata me say woni ma ye adwuma. Nti adwuma no wakohwem. Na wate se wono so menini wo mienu mama ofa ba ko nti ba ko aka no wo ba no wanhwe no bepem sa abri akra na nya 18 years se osun adwuma wa musasa akra no ho kaye sai me so ma amfra wo da ade me kura me hu akira kwan ba ko no de wafa no kora nti mo ho na odi besi wo bi so se woni ma ye fo nti wo ba ba di be ma no ne din the same wo de kofi ba awia mpacha na nipa ne ba ho be ka kira me se wo kun da be ena waso eguso awutie na afa ewuhwe bi Facebook Akoma 87.9 FM YouTube bomodi ana share me so like ye page na ema ekoso na like uwia na afa wa share ede ama ye YouTube no so na wa subscribe na afa wemia notification bell no so press on you get notified mo a mo share ewo YouTube no adawroma mo modi ase mo be subscribe page no ede ama yesa mo subscribe my entisa unya notification nti no wani beba ho so na wo beba no na che say aba bete ede ehye mfimfin eho na meka say aha say de obi ni ho a akua waye adoya wanya adansidie na che say wanye na che say wanfa akoma pa ameka ye de ne ho bi na aha pa de say wo say ya bua obi na ababa ababua ye ame agi nipa ne nko a se de tie bia aha ye give and take wo de san ho ko ba bia wa ye mistake aha de wo ye ya wo bon se nyame ebedoma boa ma de da wakoma so no
nyame ama no nyina ayeyie enti se wo ba aba abeboa ye ya enwinwi entie ha obi wo ha wo koka asem bi kire na opese wo ya adoye na hu hira ba no wasi wadoye no ho kwan na enhira esese eba ma wo no na ho kwan asi no kra fa kun wa fa ntento wa beye ne de enti saa mmere bi sei ya ye bibi sei ya de nyame be bie kwan ama wo no enkeka nkire wo bia de wa adwene kire wo no de nyame ama na ka wakoma no enu ano no omuwa ne sei kakra na wudirimnika ba bia wo bia no untumi mma wo de asende enu anu bo hu se ne nyame ye wakoma so ade ne ma wo enti nyame kra adoye no se wo be ye pa dia o se ma ensa we se won sa we na ye adoye a e ma ensa we ehu efise se ensa we hunu a ansha no obesi wunhira ne kwan enti na nka adoye de wo be ya de nyame be ma na to wakoma so no na wo ye wo bo se obi wo ha da na koma so se de bia se me kokra na kakra menya bia no se me ye wo be ye na wo koka kire obi no oba nu wa se wa adwene de na wo koye ne sa no nti wo ankasa bo wurade mpaye egu wadoye a wo pesa wo yeso sei na mpesa me de beye me ko Akoma FM ma akoho omo je nkwa me so me koye bi na wo ye ne nkakra na nyame bobo ho ban na nse ni o ma bebre na etwetwa mu mframa na ebo no anu eden yo mframa na ebo na anu eden anu eden pe be fa ho hye Kristo wo hia doye bi a ho tie bi eye ede bo wo mma ene wabusua ho ban efiri ho na nya saade a mframa na abo no anu eden nti sa mere keka wo ho na bra beka ye ho na yanji akola yi nkwa efiri akola yi nya enkwa aba ne mu no na wusu fie enkwa e ba betena ho 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 Telezelo 14 62 05 tele 48 77 26 05 tele 48 77 26 na etumi aboa papa nti edi no Mary Akosua ade wodi ka de wo se wo kan guso wodi ka ni na fa eguso na wodi sende wo kan guso na wa sende wo kan guso na wa sende na che se bibia etumi aye kama nana wodi brain na me no want to asumia na matua eso obaba yo medase yamatiefo nyina emo bibia akwaba edeba akoma mu nsem dwumadie eso ene akwakoye ya wada de na jese wo se ye ba na ye no ebeche apomde ho nsem kakra yemo bibia so happy birthday se enra ye ntimi ama ha ho enti ye de ma wonne nti wobetimi age se enra wanya ene ye de ama wo esanse piwak natural ye ne moa na ewa ha enti eba se ye ne mo ehia se ya afofi da bia atwam a ye ntumi a wo hyemo no ene ye ya wada se enra nkwa ne di birthday ti mo bia happy birthday ye de mo de ama mo ne se be ya obi a be hu se enye atwam ngi se 2025 nti na wo se abre bia no wo hwe opom din ho yie se be ya afene be kwa apro na abeto osundwie mu na eba abeto nso be ba na ade foforo abeka wa abrabo no ho na emom so wan hwe opom din ho nsem yie a afene be kwa ba abeto na ebi opom din ho nsem nkoyie ebia na yare bia be bo untimi nyo ho hwe ade pe bia nanka wo penso na won santumi anka ne nyina ne se obehwe wapom din yie enti na abre bi edru ye wada se ya akoma mu nsem se medupe na piwak natural ya bawuram ne ye ne wabedi nkomo afa apom din eho ntimi serew enyiwa fidie no emfiri ha 10 minutes pe ne ye ne wo ekasa ene nkomo ye ne wo edi afri piwak natural I did 3p garlic mixture aba edwaso ene ye hwe general health na se enyarewa
3p garlic mixture etimi tu ase we enso so ano etu ase kora entu tie na watie ne yie na ntempa akopɛ aduro ne bianom sna be ye beboa mo apom de ho nsɛm no enema akoyie ede ama gie number no doctor ye krado se wonu bedi nkomo memma o yare so a eno nche se 3p garlic mixture emwa yare ne dɔɔso entu de ofra doc weni na eye me yade we ahye me so akyɛ enu be na me nom ye ama be mu kura abusa me nu aduro bia biem o de frɛ yen se 3p garlic mixture betumi etu sai ade na senko ade a doctor beka cho se kokope bi nom no wa kyerɛ o kwan ya be fa so so a wo be nu aduro no amo apomden no akontem ye number ne 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se aduro no eye 3p garlic mixture na said ye say weda no ekɔ no ewiem ohye papa na mintimi hu said ye ewiem ohye na aduro nyuma ne asadum kane ya okurum ha ena no said ye no no na abeka ne say ye ewiem hye ayehye na dum kania sa anopa no wa ba adwuma no a wa bebra nwumre na wo kofie akopɛ fan bi na ade abɔ ho na agyanka wada kakra no ehye usiminie aseda mpa so aseda fom asedwarentem asedware be 11 oh ese so ade ade na nam o ehye waba na wo asma aka ne ho waso ye be ye hye no enya asem ketwa mesrewo entra ho ma se ehyiwi a abai won se asma yade bi a ehyew ba buei awon so ba buei enti mesrewo se ehyiwi ya bai a won sa nya fan ennem because we kofie ni age kanea no 3p garlic mixture si fie ho se ne bai a yedum kanea na ewa ne sha se eba na ho meti a wahwie 3p garlic mixture ni bi anom na akontem anya saa ogbowani abo abongo ne de oxygen kwa akosiw so wo bi kwa abrochire wo se awon mintumi o me asma kan abeka ne ho okrom ha me ho hwe nya yie ne nnua ene to 3p garlic mixture e de mane no ene asma na jai ya bokra ofie hada ama watie bi wo se doctor record me many panyina hu se 3p garlic mixture etu asma se enye se mi dwa manum ampa aye adwuma no ama maame no ofre doctor ebo na ba so se adure de bi wo mo enye aduro bia eye 3p garlic mixture enti asthma pa de adure betumatu ase ba akopɛ eye 3p afei wo hwe se de dada se temutie Maa Akos wan kwa ma ubuada enne wo se obi so ma 100 Ghana ana 200 Ghana no enya asem ketwa o ma Edding enuti se wutie ya wie ya se na be ya na abre ni abre nyina no wapomde ho nsem akoyie ede ama wonya no fo menyare nso menti apo onum 3p garlic mixture opo adwuma kodru fia unufo bia na otonkwanta wapai wo ho be ye den ade be che wetima sa asora ko nwuma so adrobafo mo me adwuma o bank adwadifo radiofo nonum 3p garlic mixture nenne wo fro bi wo fon so setwa me momu a obeka se yo ontene nka biem na ade ache enti wo akoye wadwuma se de be ya wopomde ho nsem no onso be hwe ne yie enti 3p sha obagim fabisi adwumam nonnom abre bia ho beye den saa wansiri na wo fro obi so onsende wo no wa betuma ye adwuma enya wa ade na wo so atumi abo obre yie ni nyina ya apomden oni apomden a ontumi nkomma enti obi adwuma kakra bi na wabre no 3p garlic mixture ene beboa wo okoda na dwo ontumi na ne ho tutu no ne ho ye ne mremremre ne ho ye ne basa ohia 3p garlic mixture afa menopause ye maame ne ye papa nom ehye wasa ba ekura de ne omu ena yesa ne ye bo omu bayi no me patcho menopause enye bayi menopause ye obi ade obaye no won hwa beka so ye bayifo enso nye bayi because obeka cha se ne ho hyehye no ne ho dwa no ase de mekwa asra ne ho anadwo ne awia na sa de ne taaba pa wontumi nna bo so aso no nanam fie ho no obi hu se hwe maame no wa na o ene bayi enye eno o eye menopause na ye ne sa ontumi nna ne hu dwa no ne ho hyehye no 3p garlic mixture ema maame no o papa no na onnom ne ho na hyehye no oda wontumi nna no ebejai
Enfifre ati no na dwono ebejai kakra na ekom de no kakra sukom de no nyina bejai esan se 3p garlic mixture eye ntini ani moja mu adwuma ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 afei ye de menopause de no to ho no mo a obi nso wo se na mintiri mu otwehweme ne to ase sei etwe no a na ba be so ne to ase etubo so bu anadwena wada no wo se mazu pu acheme na abeso ne nantu dendenden ya wo tene wo na mu enye yi ma ko saa de nyina ya pressure na kofa de ba wo se pressure wo so a ema wuntiri mu twetwon won samma no emu twetwon wonantu wonan na sifom no na emu twon pressure na ye osa it is one pedu opa bi se 3p garlic mixture anomo a afene ko first stroke e di abrew wonan na emu twetwon mozupu na e chew no eye moja e ni afrusane enti ebra wonum 3p na wuntiri mu da ho no na srade bi akwose baabi mojato bi akwose baabi na etwi afaso na anane tiabrebra moja di afrusane a saa wonantu a etwe oto ase na etwe no ne nyina bejai eye pressure ene ko fa saa dende ba wonum 3p garlic mixture ebeboa opa afo bi a ne maame bi ne papa bi enye stroke on pe 3p man no ena stroke no ena ne ho adi ma hu ya ehun sunsanso ne bi nie ne na se taatai odene nsamia na atom ewo okasa woni di nkomo bonsa adwen no asema mo ka no de wo kan bia mfa kwa mu biem ase ne nkomodi na sesa ewo ase wo hwe won nani atrawo ewo ho no mo ase na no no echim kakra otumi ka to se ase ne katremu mu ayedu wose mabasa mu ayedu me fa ade ase me nsan miem dududu ase me fa ye medu ase me hyempaboa a me nte sempaboa hye me nem me hyempaboa na wuro kura me hu eye stroke na ebo ne nkaye P3P man nom e mane meka dem na wadwuma be ye woden wo ma me da dem wo papa da dem na obi ani ho wo na hwe wo mo accident kwadwuma wo ba adwuma na ya asem enti mane nyansa no aka se me hu yanka P3P garlic mixture e mane nom Fred doctor so this she be your stroke number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 afọ bi nso ho no mu a odwonso ntentem pa obi nso de wontimi nwonso kra obi kura de ka akra timi tuja no otimi kogina faako se ye de na dwonso ne mai mesrew se wo dwonso ntentem ma ne bro se de wo se wo dwonso wontimi nwonso kra ana dwonso ne bank tenketi ana wo ye oba wo ye bema wo hia 3p garlic mixture e bia wo dwonso twa no ene how bi aba ho pebinom na enyi emufi ne bacteria ne yare bia emfiri ho se ne be ya wo dwonso twa no e be ye kama ka hu se bra wo dwonso twa ne ho ka na wan pe ho asamanka no enne de kidney problems bebrebe ebe ni paso no susufo dwonso hye ho che dwonso de wa kodwonso besie kanka ni adrobafo ni adwomfo ma no metidwom meni emese ye to ni dwonso de Maa Akos nation ho eyesa o ha wo ho wo de emmoa na edore e wo dwonso twa no droba ni pake na dwonso emfa woni de passengers beka anya saa uku ho mema mo prostate no nom 3p na bo ho ban o kuma si aboru akole na ka eba ma mo yare so no nche se 3p mwa oba obu nsa emmayie oba usebuo no eba bebre obi de eba busumi nsia ne wo mu ne nsada ono so a onyem ohia 3p garlic mixture obi a fibroid ayewo na no doctor send picture bi ma me obi fibroid eyi se hum 3p nti o kuma si aboru akole na ka eba Dani Heba Kriske Heba obenya 3p garlic mixture hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidua eye Gabson Pharmacy momoni away enterprise ewo wa ye ne cathedral ne dinhwe ni mo oduani e kire takrade nso a AA Mensa ewo ho Accra Okanshi okwa Kingswalk ko Sam ena Angel Heba obenya 3p garlic mixture ofa kwadwo Heba ewo electromat wa temale obenya bi wa
eye mumuni away enterprise so de okwa wo say o pe 3p garlic mixture kai say duro bi a wo nom no obetumi anom 3p e de aka ho fred doctor ne ani nkomo number ne 0248 92 8824 0248 92 8824 3p garlic mixture. That's an enemy boy. Me that's papa oba kunadu. Was a good afternoon, Marco. I'm on your four from assume. In fact, this woman party akaka crow a cardiac pacho akadia efahobedi efahobedi. O pass some do dia some credit. Was say Marco, these days your guests are funny pao from Azonto Bonga. Okay, Azonto. I mean so. Happy birthday and come Nana Ama Jomo, a managing director at the Mercedes Group of Companies. Nana Ama Jomo, happy birthday, oh, manager. When you be in Shroud, when you Enama, Radin Shroud, Golden Jubilee, so 50 years. So beauty be wonderful. Wonderful. 35 years. Na me shira obi na nya 37 oti awa ba bere na doye nti presla de ye mami ebeboai. Wonderful. Happy birthday Nana Ama Jomo, managing director of Cities Group of Companies. Mami na me show na yes to wonkra so hono wo pass ma ka kire nyanko panu aka kire from yes aka kire se wonana foforo so aba ono so ehia emwa den intinana wo dia de odi bedu birthday no fama ye ne yemfa emwa we invite you there be media no ma me ton na fama me fama Emmanuel Frempo ma son futuo ni mu na Tom media no me de baje nkwa okay intina ye guso na ye ka ye ba Emmanuel Frempo ma so de no yes momu aye ni o akese ne mra kakra 500 no 1000 no 2000 no emra kakra ma ye na emunye dunie ntumi enya no entem ye ntumi nya ne ntaba kese no 1000 sa 2000 sa 3000 ye koye 5000 ebeka no na ehuri ne kosoro na abeka ye ma menom de no ho edifo ho ha de no obi ade a wode ba no eya ne de esoma no no kwasem de ode 10 ba 20 ba ono ne de no esoma no no esoye ni nti no ye nua no asikafo ma me ne papa mu asikafo mo so de akese na oba kakra na sorry assembly for Pentecost Methodist nti yesremo ye ma me adesre no tiefo moame mfa wo ma musika ame bɛn ntimi nya me ba no ebra me ba no me ba no free me sa ebe amme tiefo moame no monye me be ma me be no kase asabra se fo motebe nka moame wa me kwefo moame asofo agedifo nyina moame be Monte be me be so mamme. Pacho mo mama ti shire bi. Nkra mo fuo. Mo mambi. Mo ame. Na wonye me be mamme. E mo ame be ya. Obe firi me nsa. E mu nyina mo ba no no. Ya me nkwa na me odame ya mu de me nkwa na me wo no. Asesi ade na me nkwa me ba no. Mo nyina mo ba me ma me no. Na na no me wo fammo. Omwa me tiafo bi otini nkabia omwa me munya ene mo wafase ne mo bad ekase wotimi nka ba bia mbotimi nkabia momwa me na menye me bayi manu afrubo maso agwa iso wa mia manu afrubo maso be fremensa be hamme be bana bemme obemme me bana bemme me yana akura itimi nchesa ni nua nyina pie ne woda me ncha ne wobusa me mama komo de mama abanu musuo akura beti busa me sa ntimi bana fremensa be hamme tiafo momoame wa musika moame
Bibi ati mi nkabia mumwa me asamres fuo me akwofu asofo ani asole dia mitimi bodi dia mentimi amodi mi nuanu mu kramafuo mumwa me munti ami nisu ami su na no pe na mumwa me bayi manu ofru po manso ani wani mu ya doctor si ya fa ma me ba no metime free me sa enti mumwa me amonye me be ma me Akoma 87.9 FM and asam I need esoso arho about time na wa wo hwe oba eni owo na wonim sa akwala ne baba bigire sa gira papa abosome nkuru na wonyisa ni nyina doctor ehunu da o doctor ehunu continental so wokoba o ba ne da yie bibia e kama wa wo no na ho ene ni mo chena asem papa obi ni mo chena asem yemo numbers no abm na 0599 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 0245 Telezelo 1462 05 tele 48 77 26 05 tele 48 77 26 nipa cho so wo hwa nko amehwe eya no wa share dia ma obi na wa ka che no se na akora bi fam hole in heart sika na ye hia no emu edu to ono nso emu anto nso nya no wa share dia ma obi se ye koso sha menim se bosum ya wie yakora emma ebia ye benya sika no ne de akwa akoye modawro ma share ma obi ka ho asem ma obi e kire obi di kan bibi kire obi ohun de ka kire obi na ono nso emeboa sanse ye ni abrepa de ka nyina se kasaguska ne so nsande ne kwako wo de bompa yeguso kasaguso ka de nyame nyema faguso na wo awunim se wo de beje nkwana de se de tie bia ne nyame ebeye wo fie ye obi ya doye na dance ne bradwene ne tiase so tie bi na hwe so fa ye bi. Hello, Maa Akos. Yeah, because yes, I'm because I feel Australia. Last, me say sika krebi say mama na ni compound. Bro, no more on saka mo san dama. Me dey so seed keke. Say me diabetes, me kidney problem. And I me trying to me one pay go so say yankopon bo an to transplant le so. Me this can be one check and if I say the me to transplant. Ya me adom on the 25th Sunday yankopon adom. Ya transplant ni we abran nti jansema amafo adansidi amafo ni nyina na ye no kra onso yankopon etumi so ampa me ka we dia twanyamira no nyam se obi bia anya den onso mwana onye onso sidi no kana hia se nguso man amen. Mr. Ma, I am said dansidi na bi na me so me kire ma dwen kakra na I am say emre bi etwamu kakra na sister bi a say bi am say kompo ayeno a oni ni kunu no mienu no e bae sa story na mo ye ne kama kuma enti no me ye na me so okay sa na tie na me se na me nya shede ni ska bi anti me sene 200 cedis e de bae aya me o German e na me sene 200 de bae em se me sene ni fiada na me so na me wo me driver aya me kan articulator na me bae no me driving license na 1 year ni aya me senya kan de bia e free covered ni bibia ye appointment online and so oya on sanka ni mamada iseni ses kanu e de bae no iseni ni efiada ejuada ebinada e na omfre me anofa se mimra msi ne minimal mikra minima sam kro enti mi kokoduru ho no e na omse mimi enko drive lances office so enti mi ko ya ekoduru ho no yo ma mu so ehwe enwan se fa webra e na omo ye maame enti omo ye maame no mimi kra mi dwene ho sa se na mi ntiase enti akire no e na sa ya mi hwe mu program ya na ene we dia gidie ni nyina free sa nkofo no ho na emom no adwada ni brada na mi saka nkrata no nti ebeduru ba bi no bosome na nru kura nru na otwemi no mo de driving license no e de maame
na me se me frɛ na me so mo madam ase na ade a mo ye no nyame nhyira mo nyame nka mo ho Maa Akos sister ni osofo ahokafo no nyina nyame nhyira mo nyame nhyɛ mo den nyame mmɔ mo ho ban na ne mo ye no ma mo mfa suro yesi esuro nipa nka asɛm da na ne mo guso a mo ye no ye bompa ye ma mo nyina na ye wa kontum ne ye bompa ye ma mo efise se mo ama nka hiafo nke bɛyɛ mmɔbɔ kama ama nke hiafo kienya baabi ntra wɔn gye efie wɔn gye asase nyame muamo na mo so mo mu wɔn aka nyina nso ho ban na ne obi a ɔbɛba bia no sɛ minim sɛ deɛ na sɛ mu wɔm bia no mo gitum deɛ ne deɛ no korɛ na mo kama no nyame hyira mo nyame mo asomdwe bye nyame nhyira wɔn so paa me nua bɛma sɛ wɔn so we bie na onyame nam so hyɛ no ho animonyam ɛwɔ wabrabo emu 0599 814-926 0599-814-926 0245-301462 0245-301462 and then 0533 487726 0533487726 edino eye Mary Akosiade wodi ye jan ho asem kan ye wie a na chese nkyese sande akopim se ye bepon ochina na de chiye sa unti wodi unso a wo kese wadawroma pia wo kese ne tumaye na enhwiri no enko enemu na ye wiawia se ya emwaye na enhwiri no enko enemu kakra emaye Josie Fashion she's no na dia to so no Josie Fashion awia yi owo bom so woni meet me the sports no ene di hwene mo no na ahyematade ene mede ye Akoma mu ensem no Josie wedding no engagement no wodi na no Friday when no we ye no ma Josie empempa mo ne manyina wa abrochire regency mu bia na wo a Josie ebepempa mo ne manyina e de ama Akoma wodi hwa star no ye ofe no una fa WhatsApp Josephine na ompama eya friend no ana WhatsApp no e was 0243 433 465 0243 433 465 Josie Fashion no won some shatade bi akua hye bia enye ready made ono a ene pamye e de emaye she's ewo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil no ene di hwene mu me makeup yi on point ono enaye e de amame no amame rig so ahye se wo ba Kumasi Sports Stadium a one Unity Oil no ehwene mu enwi bi eni ho a wo pe bi a unya bi ewo she's na onso onto enintinwi papa ya ne boda from de ya wie de ya nya ho hwe de ya bo wie hyeda me fefefe emu bia na wo pa wo benya bi fresh she's it was 0249 155 776 0249 155 776 she's ebajo so place order na yemfa emro ba bibia wo bia ma yenko na me ne Paulina owusu a entoa yenko mo hwehwe no so Paulina na me pese onum nsuo kakra onye nsuo kakra bi anom say why fine okay na yenhwe wo se woni set amankwa etna ye no fie sei ni mfie miensamba be mfie miensani enti se ye ka se oba bi akọ emprantwe anasa wade ase mfie miensa wanya bibi ewo be ma ne ho a ede na wo be ka se wanya ewo set amankwa ho enu nti wato ne domo ntentai me pa cho de ma me hu ni se be ma de se me ni se dia ye nwale sika ye wale se be ma nka bi a enwura mu kra no obebela na so ne ne ebele ba wano nso hu ni se e bi a me di na chi no hu me sa mobo no wo sa de no woni mu se sika to ne nsam se pe na afi wo ya me love the answer so wo de ya me bi a no wo de wo ba bi twa me mpoa na so akofo wo ba bi no wo pampa me firi ni dem ama me kura me ne ma se ni dem a wo yi anu wo tugu no wo to me ho me ma me twam ne me twam nyina no wo to me ho e ba sa na ya ma ho mete ana na woni ni njai same ya same ni ni jai a no wa bo me dua se me ko di ba ma bi ya chi a ompene na so onye wo ho ade nti obo odua enya
Why you want it? The Abuba no one did him a chance. So on your one year, I am put on one hour train. What show Kawa was my show Kawa, but on 1 year, 1 year, or no so yebi. And I did and Nunti to be friend. Me pacho Nunti, Bama beach, a mukura with me fear crab be some sister. If be any person as if fear crab here, cranami be a man, I was a liner, only by man. Into Untin or about no affair pereperame. Or pursue pereperame. Or probably with me and Chene. Enti wo be ma ne huhu ato so na da bia wa ye wa yakayaka de se ya na te ho e ma dodo se ne wa hunu se bra wo no etena ye wafa me pa cho e ma no ne se bia wo fa bi be kire manim sei ba wo pam me firi ni de ma me na wo bi e kwan ye wo fa so pam me ne se wo to me ho no wa heda akofo obi nso akone na da na da ko pe na me bi se ma dodo se ne wa hunu se wo ne wo ma twempra na wo ne wo mo da ge bi wo be se ase ga no so mo che se na dwen hye da nya papa ndi asa nyu onu nkwampo ne wo fa no enti asa obi e fa ge ni bi na ma so ko fa ni bi na ma me de che ne da ko ko to so firi gadochi no wo de ni wura ne de me na me to che be ma no no agira ha kora wo be ka enti wo nya ne na anya bibi me so no mo ne de mama na nwura de mo na so no aka cho se so ye papa nka ma 24 wo fa wo mo nko da so nya wo na nka beto so enti o se wo to so se me pa cho se me to so 24 me ka no aka kire me sa wo pe minti no ye me sa eno de oboa okona ni sika sansa ya wo ta ma ni sika na wo ma ni sika se ebi wo ha metime no aduane ka mama no enu nti no wonti me hu jae no ana chese wo kwase abu onyi wodo nti chese nyame yadum no wono nsu bi to ne nsama no wo ye me wolof opese wo san fo ba fofo opese fo ba fofo okona se wo kodi sika ni wia no asaba na wo nso age no saba sa na me se na wo nso age no saba sa na wo ba no de abeto me fie wura ni bi ade wo ye wo nya bi ade ho abo ho so ana mi bisa wo me ba cho nya sa na se wo nya me ma ni bi ahomobro ne wo mitirim na asa ahomobro nti obeta wa mena kun ahomobro nti obeta wa mena kun ahomobro nti na ma ne ba sa eno me se Paulina me se ahomobro nti obeta wa mena kun ma me pa cho de be me mpane sa enso ana muduabo na so de sesa me ana me suru ade kwa ya ma wo woni ne tira ye kire me ade a amankwa ya ma wo de no ya ma wo me pa cho tira me ne tira ho nyina me de me ni se wo ne bi ade sa na me hu no nti wonya bi a sane ma me kora na be no aduane o se owusu ye bi no ye ni eduru ba bi nso no wo to me hu anu aka kira me se wa sada na anu aka so woni bi e ma mfa isi di ni 10 si de bi wo ho wonya bi a won fa nsa to kese wonya bi de ko me bi sa o me se wonya bi a won fa nsa to kese na wo be ma aka kira o se wo peto kese me bua wo so peto kese nyo na kai okay na okwa okosato kese no a wo ba no wasan age no no wo to na ye kese ma me pa cha fa se yi ma no me se wonya sika na no de akosato kese esa no wasan aba oba wo ge no no wo to no aye kese because o se wo pe ayi back azle so ti ase wo so wo die ayi chalewote oba no wa ge no me pa cha wo nya sa me je ene se sabasa na se wa kaso wo peto kase amenzu mitimi ka kire ne se sebe na de nimba na kai oba bia yo ba wo hwe ni oba te se de wo ye de wo kon enti wanya me se de ono nso obi na aye ni pakura se enti ono nso nye mbisa waye na me nso me nya kama waye wo bi enti ono onye me bi ba mitimi ka kire me se wo wusu ya wo de ye num nso ye ncho apa sika to me nsama me yo ka enyi sika ne to me so wo ye kwa bonti waya me sa na me nso ma ye de ma pene na me na ye de atana mo de ma ye ma doctor mra na me wie doctor ansa wo hu mobro ne so be me nye ska no de kwasa na wo se de shake me wo ka ne sempo Paulina wo ka ne sai ena de he shake me so kopia jisu ma me shake me so kopia nsem ha papa doctor yeah unya me ma wa ha yeah me Joseph Maa Akos do yo me da se me chawo tiefo no wa chefo nyina Dr. PK usu Dr. Messia de Dr. 0244
eja majima kunya Maa Akos program no so say they be American medical imaging scientist and also a herbal practitioner na Dr. PK Usu ye branch ayemienu ye Kumasa Report highways and ye wa cross so domi kwabenya and me kan wo ho asem with a few minutes Maa Akos say dia mami me kan wo ho asem na dia me kan nyina ne say mo pa wo a eya na empren bebre ne ehia asem mienu nyina mbeba more especially bema Dr. Bia wo sua dia na Dr. Bia wa bin bia say mo pa wo a your concentration shouldn't be obana kasa. First of all, eko bema na kasa so. It's because bema enyim oba. In this about se bema oba wa wodi ati said den wa wodo 100%. Na se bema no hunsu ewo form anasa ne kwamwa no form timi nyim ma nyi. In about so utie mi a mema bebre hwa o doctor. Mi kocha fa nchen mi nyim mi pacho. Oba bi yo hwa onyim yens all pe banana onim se wan kasa no yere peba. Obetimi akasa no wanyim. Eno ma bebre na ekoso. In about se mo peba nkasa men kase ye checking my sperms no sometimes some years ago a normal and ni department me na problem ye duane ye die krati my sperms ye kwamona ho odi timi ba form ye free be say an ejaculation ye kase an ejaculation na Maa Akos be me bi obetimi na oba dan enso bi emma yes eno so ewo ho pa enti ba so bi tie obetimi ni oba da kama especially ye free be say azoospermia ye kasa azoospermia ne sen bema obetimi ni ono hunsu beba kama enso kwamwa ni binim Maa Akos afo no krati power more than 30 minutes no jino ba so nipa cho nti be brave free say me hu eba kama ana say metimi gina so de me ne problem pa cho utimi nya problem abra we driver we boy ehwe ebe ni na etimi say sperms na aduane ayedi aphrodisiac drugs bema be brave how say doctor me performance is very poor intimi add up no asha say to no bi obetimi gina oba so be more than 1 na no hu nsane me so you are killing the sperms o cell semen analysis nipa cho Dr. PK Usu Dr. Mesuan de nipa cho ye wo Kumasi Report highways udu highway market abuza Dr. PK Usu say sana crash so ye wo kwabenya udu kwabenya taxi station abuza Dr. PK Usu na Dr. Mesuan de ayara sabia obi abetro Maa Akos by 7 na ya start here juma about 5 na ya pon me ne mo ka say me your professional medical herbalist san ka say Yesuan de Dr. PK Usu me am say me medical imaging scientist and also herbal practitioner nti uba e profumu dia e wo say we dey surgical intervention ti say Maa Akos e free be say lipoma ye ka say lipoma ene ne say obu abu se na bibia befu ane nsa ho ne kon ho ana na ha a solid mass. There is no medicine be a bit me and say normal way na Dr. PK Usu me so bana mint me sha no ma refer e bit say be a friend say if say ingunoscrotal hernia obu abu so ya icha block si or peja de na atwe na be hye ne shuo num na ato shuo num an kasa me pacho eye won so na be show. There is no medicine bit me and Dr. PK Usu me kwa na ye name difference na e was normal way ni nyina enti pacho Dr. PK Usu me pacho your number no was screen so offer Dr. PK Usu your number na ye be sha me so frame me doctor me condition ye me can't tell say doctor menya gonorrhea Maa Akos abra won check gonorrhea test since so free be me mu ba so yes scratch more than 1 month 2 months oko private our prostate gland produce some fluid bi obetimi ehun bibisa na enso nya yare nti doctor me be me kika me emu hyehye me doctor bia me ne oba da na hisi ameje me mu ame ho sei doctor me pa wo doctor me ne me ho kiri ya wore be 3 4 5 years emba ya me mu ame ho sei me free Kumasi na me free Accra no can do because we breathe doctor ya shiki kia better TV so e bia or charge pampa cho your prices are very affordable and moderate ankasa into batch for Dr. PK Usu Dr. Mesuan de me number no 0244 87 84 31 0244 87 84 31 Maa Akos speciality aya wonsem Mama Johnson tentem especially mo kwakoda na Jubon so be Johnson more than 4-5 times it is not normal obi a wo team be Johnson more than 4-5 times at night it is not normal a daytime it shouldn't be more than 8 in the so Johnson Santa so be kakra wan share this year ball pampers ankasa it imba cho conditioner Johnson tentem no Maa Akos team ma onya be acute hypertension afi no develop hypertension mujabo so because anajo akọ Johnson oko dan Johnson tentem ma wonder e be creative year for say insomnia but cho conditioner for Dr. PK Usu number SCI nemu yare ankasa so imba cho brana yen show and awo ho asem na me be kan with a few minutes left
community nipa cho emema no ho asempa na ya na mepe bebre especially if be say maps member bi ho abun so so na wonya gemne kutu so yen tweet ni ya nkasa etimi affect na wo ho asem okay ye free be say cryptochism say undescended testes be maybe abun say na no show ma ba na shana ya say ha e no so timi affect wa wo ho asem akasa more especially infections be maybe ho abun say be mem keka no emu hyehye no enso free mu ba sa no mai kra na ya na kill sperms na akasa enti mema be breji hu di doctor mi twafa anche mi konye mi pacho how would you know say pregnancy na e wo wan akasa na be breatni ba doctor because me akasa me o yadwuma konfa no chi e ho na me koye me service me hospital county hospital Abuachidan kwa hospital Kumasi ade any heba hospital Abuajua heba ma ye adwuma bebre wada hospital experience wise na ho doctor me pa wo me ni papa bi netie pa chotwe bi chesa me nim me professional me de me nyesa de be obi be yesa iti bo se na to be ma ni trimu se manyempen one na yere ti o mada nyame afafia na afi na yere kofa de no ya de abre no iti pa chose mo pa wan kasa be ma bra na yen check na sabe kakra no be nya hypertension ubo ho na onya stroke an kasa because yakofa de na bro later be mu say oh sadi kra na nya medio na ye late na so wonyini ko adu ba bi iti pa chose mo pa wan kasa mo nyina men kasa oba me ne mi ku den so ni ba bon tintin so efrimi u tips emuti se no so tin mane basa be ma sperms na ejene ana ese no so tin mane basa mo conditioner Dr. Piki was say mo ba mo nyesas for 3 days. Mo mra ne yen hwe mo. Mama ko so ba bi ho a onya bi afen say hyperprolactinemia. O mia no fu de nso free mo ba ontime nyima ne ni. Oba bi a wo tin bi a o mia no for nso free ba it tells you say onya hormonal imbalance. Ontime nyima ne this all correct the hormones na normally na san wetimi anim. Eminorrhea or baby a would be our menses ember or menses bar obetimi and yamana even about 1 day crab betukusia it will be better from doctor me menses never 7 days see about 1 2 3 days as some say me who is a problem if in patch in free menses about just 1 day crab na benima benim name say emba crad na won't menim and I say so ma and so timi so won kwa na kasa it more power for Dr. Piki was me number na was screen so number is 0244 87 84 31. Ako sencha na mede manu dise me baby. Pacha this year wo kwan pa especially a man the ayens in them yare. Boni because of sexually transmitted infections. Or baby abun se na sekeka no na sehye no so free hoba no sa normal we na sade saying sempa more especially chlamydia infection. Obi kwa test be friends histosapinography. Ya tuna wo de ba na ya hwe no tubes na adwuma no no. Obon se yes wonya bilateral hydrosalpinx na yes in surgical tubes no and the straight away I will tell you say IVF also koya IVF ye koyi be man de ne de ato a wo de no atimi anim na bia blockage na spasm na infections bi obi kwa na fibroid bi na dawo tubes no so ye ma metomy ye fibroid operation free ma bon so why you okay into Dr. Piki also be a professional me medical imaging scientist and also a herbal practitioner obana de ya obofu I will tell you there be herbal medicine so to control everything so ye be ya bo me a lot of testimonies by Dr. Piki so invest me be a medical law and ethics me farm for ma tell you on radio so to tell say o na me power no I don't do such name am for na your recommendation it me your branch ankasa wo Accra Accra do me kwabenya la enra na nya 1 year it me say Accra for no ma team bia ultrasound boarding abdominal pelvic scan is about 200-300 Ghana cedis oba yes test na ma free name mother laboratory in the UP because mama ko say am better radio nkase me be free because me name say diagnosis no boarding pa and I so me nya dem me don set to afidi I do proper diagnosis hospital settings na minya from confirmation and treatment ni bi na me dem amanfo faso enti uba doctor are na onye bi free me pa chono ma boarding ye pa enti wan sha na ma nya no ma papa ma enso me pese me no ma papa ma antin and am so the ultrasound on kwa de show yem no mani nyina o prostate cell Johnson tentem so fibroid no betimi dia wo ana wontimi mfan wo also call your operation na bana me mo odura na ana so de ona akọ no fibroid no betimi dia nem ni nyina oba Dr. Piki so mehwe ni nyina ma nyame adoma sa screening no start no start e be end by Tuesday Accra ni Kumasi ni ba chote enka awo ho asem endem yare me masem abafoma ni pa chobra ni emiemie mo ma na ye humento duru keke Dr. Piki so Dr. Mesia de Dr. 0244 ni nyina ye me titles ni bi no nti pa chofa Dr. Piki so me number no 0244
0244 87 87 84 84 31 0244 87 87 84 84 31 Ama kumini so question bi obusa me so. No. Nyame ya aduma next week ye bese sha. Nyame sha so pa. Nyame sha so papa. What church den ye mani nyina mu na ma yedin na mitiesa na ya medasa na mitiesa sa pepe minu sa pepe so na onso utie ai won bokra nyame ensha papa. Hey maybe bro awade ba queen be ma ba queen na ayi wakache wo se won toma susha wa se me toma yi wa yi oba ne de do so che oso oba ben oba no tonton na mo wahurefre ni wulos ne toma so che me de do so che me de na sere mo so che me de ne to so che me oba ne Thomas so do so chen wo de na sere mu so chen wo de na ne ton so chen wo de no na ne wonim so opentoma akese ade na wo mfa bi ngu ho ma no na wo so a wo ma me bi na esi ada bi anso de wo bi nso de to me ho ko to bi gu ho se opunu no pe to akese no so ompen keto opa ntoma akese toy ma zanke ehu ye be ma ne na esenka to de gu me ho sa ne minni bia wo na esa wo ya da wusiesie me ho eya obo akonhuma sa ne duru ba bi na se wo bi dia wo timi bra me se 20 cd bi wa da wo ni bi o se bi a 10 cd obi ama me se nti bi age na wo de ama me eduru ba bi na bi ni ho kora wo se me ma me a wo fufu wo ni ye nkodi na ya ya dan ye nyina ye de me de me hu ne mobo na asa eduru ba bi a no wo ye me sa de ni nti na ma ne ye me ya na to ma no aka chen so nto bi ma no wanto me ka chere no wo so wo no de ono ai fa ne sai ne yire na wanyan de o ka so won to ma ne de obeto me de home ya dienti so pe nti dienti e na obebu obi on pe no ho ka na wo pe wo mo ho ka sa me ya ba sa na me ka abontin sofo ne si wodi huru me sa na o mo wodi huru sai o mo si wo huru me na nya no kora sai ne mpra ne sa ba ya no ama ese ga no otimi ka sansa ga ne se me ma dwene nye na bodam na me ko ga ne ma me ho me ko nso awase wukunu ne me mpanu me mpano na huru no wodi wo ya dai wodi mi huru keke enti abasa no o maka na ma ya dai me ja chire di obo dwe tire pen be man me pa cho de mo dwe tire da ham you nsem hampa ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem ye nua ba Paulina Owusu ene kasa ye first set amankwa eji ahomat ne ye bisa no se adan edian nti na enei wepra obi basa ompenu anu waja no na wo a wo mpe nso obi ba ho a wunya ba ma bi anka osi bi a okoware wo na obesi ho kwan na obebo oduato so se metwa no aboduato so be ma bi obeba ho bi obewu be ma no so firi krom ho ana o firi kro na chi de nko obeware no e fere ho da janso mema dodo se na abo akwa mu a amankwa be pam wo mo me pa cho ayi krom ho na mema ayi mienu na aba me ho enso no kro de toto me so se wo mo do so na afa me ba asa wo ka wo timini no kodidi o ma me fie na busia for de nkom pa wasa mo wo metimi ya de wo fie wo na me prapra wo meti wo ye bibia ma asam nti o shada no yi ani akwasha na damfo ba ko asa wo mu nyina ya busia no one ga boy na ye se de o mo da no no akofo o ba be se de mo ba sa no apampam me no o to me ho se de mi me firi ni nchen na je se wo nya kwa ye de o be de o be ye saa no wode ya me ntimi kofie wa wo be da twom kanka ama me twom nsuo kankwa no apam me e ba sa na ne ma me mu nsu nyina titi ho no o mo hwa no ntimi ya me sa enti du ba bi otimi fanyansa kwan no abobbo me popopopo no de ma to fie ho enti obo me sa na ne ma me frafo mu ba wonya botro no no nsu gyina ne ba na chi di mata obi asoma wo fie a obi asoma me nsu fie wa na mete eye bibia me se ye fuo kro mu kwa metimi ne wo mu kotwa buro na me twe ba na yi mini be ma ni twa ba bidie na me twebra wo mo abe na me tutu na me de ba na me de from popo mo timi fra me trata ne ma me wo gina akora meka wo mo de me yenkuru tudwuma sa anso wo mo nya me hwe
eduru baabi na bɛrima na ɛyɛ mewurɔfo kora wo maame na ɛsɛ ɔde ne tena ase na akasa yaw ada ɛdi ade no ɔbaa no ɔyɛ wo nti ase ɔbaa ya wa mu se o na ogyina ne ba na kyi di me matam enti baa sa me kwa ma no tia maame no ka kyɛn so ɔyɛ bayifo me bɔ maame ne bayi na je say nye so obayifo but ase bro wo so aya bro me so obo me na me na mabubu enti aya me ya enti ba sa wogyina ne ba na kyi didi matam na ha me na me di abufuo di maame na atam de be men ye de amankwa ye won wanya broken heart ya na me pa cho se ana e ba sa na wanya broken heart nde nyame anim ni e ba sa me ye mo hyemi ana me so te me to awedi e wo me ho pa o ye me sa na me dwene ho fiti sa be ma me biti me broken heart sa ni me sa me nya fiti sa be ma me ka ya ka broken heart na o ti ase se bia wo ye mo hyew nya sa ya ka broken heart ati ase anya na wo chire boy okay ya ka so obi ama obi be ma bi ama oba bi broken heart na say oba bi ama be ma bi broken heart ase say me ba to de minima ni say bi a me ye mo hyemi ana say bi a bibi ete sa na minima na wanya broken heart no nti wo wanya broken heart de amankwa ma broken heart de ama me hu ni say de me ye mo timi hyemi if it is any pa no me nwene boni bi ama no me nya bi a say te say de kura me si ye fie wura kura beji madanse wo mo wo kuro mu ho nyina beji madanse me timi bua wonu nso nya bi a no wayi mama no wayi wa ma wo nya bi a no no wayi me mama ehwani na ye me ya no me tuwe ahomobura pa di wo me timi na me nyanko a wa mere no no wonu wonye sika no odi na sie no wo hwe ni soma sa me si na mo soma wa ba bi agigi ni sika sa wonu anu mo se 5 million oba no ko amfane ho ma no ba wona na tana pan oba ne si onu so be kire nyansa chesa me utimi me ame no wa bra ne de otimi discan sam na onsa na wo ka se eto ne bi kra na so mo pese wo yi wa hi otimi kwa oba bi timi kira ne na so na wo ye den na wo ye ni sei e ba sa no akoma ye o sei wo di mi abre e ba sa no akoma ye o sei na me ya ma hye da bia no me dwene na wo mo so ade ni mo posa no so e sa ne wo bu ye se wo bi kra timi yi sister bi wone na tena pa se yefre obi hana wono nso sa sister na dam for pa no de make say wotimi tena no so no wo ye ne se wo wodan a me fan se na de agum nto wo munya kan wura ma wo be pe be ma ne kuro mu wo kora wo hu no me se na ansa mu wo sister bi ba wono ani sister ba wo mu abie bia ba wotimi ka chem se so wo wusu ya wotimi ka chere me be ma ne se ade a wo ye se so wusu ya ne de enye wutimi kwafu oba wa baabi na watimi tomato akase ye de ma na wusu ya wo ma ne bi mi jina obi na boy ne on tomato ma wonom me na me ka chira ma on to bi ma wonom fili sai me ne tira na na mo atokoro pe on to ba ko pe 3 years ni no me ne tira 3 years ne mo atokoro pe wo ba tomato amame a me nsa kura pra no yes wo be tomama ko ye mo tadwuma 50 cedi no ka chanza me mfa nko be sin ase doctor no me kwa ye 40 cedi 10 cedi na me de to aduane a me ne nkola ne di mo to no kra na no bi no toma no de be pa adwuma no mu kwan yo enti sa 10 cedi no wo me bo a sa 50 cedi me say mo to no tobre wo na se no de be pa wa ye ade ama na se wo be pa adwuma no na me ne tena wo ni nti na wo ye me sa Enquanto why abeba na nkasa dwembo ni ankasa kuta no fiti se eni pa no why on sa asa wo peme asa wo mpeme chasa me de minya bia na me ne nadi wonya bia no wayi me ama ehwane na ya me ya no se wo pese onya de ma se me pese pra wa pra me no so wo se wo nde wo pra me se wo peme nti no wo pra me on pese obi ya me ba mo bi opre no enti so obi ya mpra no enti ehwane nso no me pa mo cho se anu opese me nsa ni praye no oyi me ma se me nko wale wa wale se de wo se wa wale ntimi nso me nko pe be ma na de brebe no obeda won chen me kura me fan se last week nyina no na wa meda won chen me wa ma me praye kura no mo ma me be de fie ho e se na me praye no mo ma me me fie ho be ma na twa kwan beda me ho an se no beda wo ho e de da be no ko ware foforo se de wa se wa wale asi o no ba no o twa be we de aye ne ho ade da bia woka enso ko sa ba mebo a because asomuduru ade na so ne dem ade mu so wase ayi ade na ye ne de wase sokode wase atwa de ye de sokopia atwa de ye de
and a shaking and a shaky man and a shaky man or banner to so shaky man or banner to be afraid of shaky man. Oh, sir, intimate to walk around the I am infinite. Send me kuno ka into shaky man now almost a shaky man and I made that damn. Oh, Nadia, now what that damn son. What I had done. Men ada to trano. Wale na be kumio ye to trano na me dada no sa na me shake me chara na se to e trans wo miemia wo miemia sa wo no to ho ane nyina wo sa pe so wo no mbese wo se ya na me ye wu nyina me shedo me sheda na me ye so wo mpese obi abeba me to to me ho se de obi ama me enti ye pesa yegu so frɛ no se ono woni number ne nua be ma de na de ma ye ne nua be ma no ne nenam woni ne bokosu atafe na be ma no ochika di obi achi enti so frɛ no wa nya na che so wo kɔ adwuma no me na mo kwa sorry me pa cho na me kwa na ise de me empai bo na me ko uni asori bia poti awoko be ma no so be ma no yesi no okɔ wuro man wa yes wase munyina mu ofi mu ko be dia wase no okɔ wuro man oba pani anya fie sei emfie wonya 24 oba pani anya 24 years ono mo na tikro ni so kumase okay wo de yeguso a efrese be yank ebenya no ene do akasa pejwa mu na me be entina se na me ba no me se pejwa oba pani so oba pani wo 20 ka pe fa wo frene ne kasa oba pani no oh debi me se wo pejwa mu na me be entina se nya oba pani no ama mommy na pom to say nyame adomboko mommy ebe nyame as yankwa ama ebusia Enkomonede pa ye ko dwom akoto ne papa ne ye hyase de na transpi natural mineral water budunso ye Kenya ni pedioda sani wusuo no nom ewia no sade esi aye ne wiemu aye heso honom eno nti ni pedua ne hia nsuo pa ensuo no so nya nsuo bia se transpi natural mineral water ensuo no eho te ba bia wo mutu no no so ho ye kama wo mo bottle no under good condition and say good hygienic conditions so hono nti bomoden se wo pensuo no mo de bi suma hoho anaso se ne wanka sakura no wo bodwa na pese odi suma hoho pa de a eye transpi natural mineral water wo mo ye delivery e wo Ghana ntwa ne ntro no hodo nyina mom dodo bi a wo pe bia no transpi se ya frɛ na won emfamra wo pe de alebo ho kama na de asuma hoho nso transpi SG number 0554207384 0554207384 Congo ointment nso siesie ma kama pa me ye mesima eno ntia na de ma ne hia ye ho a yesi ama Congo na nso age so hono enam se Congo no e ma de siesie ahemfie ho e ma ye mesima wo ba won kekaye wo so de no e ahemfie na pampan bi firi ho ba wone nye ho a e Congo ointment e na de siesie ho na Congo nso adwuma titiri wa e ye ne se nipadua mu nka wa scent pa wo ho no wo de afa siesie omotrom e betu scent ni nyina se kama e de ama afei wonamani nsawansawa empompo ekro na tema proprom enkoratru kakarere ena fei nipadua mu a ekeka wo kanka ene mu amudware wi na mo keka wo no wadro no eye Congo ointment eye KONGO wo ko pharmacy ni herbal shop bia ya bisabia sem na ye nyi bi ema wo so open dodo mo frame Natural Ventures 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers are F and boys and girls are here hand on Alaska Honuko Remua. Chesa demo si na bibia aye kama aye fua edi amount. Edi free wallpapers, stickers, bed sheets, blank curtains, original curtains bar, TV strips light, airport chemicals, any waterproof chemicals. Alaska edi bia banun team upe bia ko si wo dem wa bia hotel restaurant anasa wo so a wo pe bia edi si wo FM and TV studio no Alaska se bre na beji bi nam se wallpapers no colors ahodo nyina ne designs no Alaska nchen e na benya bi wholesale any retail ye nyina de ani kiremo e wo Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza Eben Prudential Bank 0554114878 0554114878 Charistic Ventures
Zahara mixture any Zahara G capsules, Zahara man capsules and a fay Hindi herbal mixture, Zahara mixture any G capsules no enta for bakun konya no yonkom and I'm saying no mienu ne kabom and to infections as a ketwane kese ketwane ye topa ye kese no nsuo eno nti wo ye topa ye no ano ahwe nsuo no na wo de amemene wo mfa enso foforo bia emene topa ye no agise mixture na eka ho no we no eye edema wo a wanya enemu saye de wo treat a ekwa na asaba no Zahara mixture any G capsules afei Zahara man capsules enso bo bema ema watimi agina wo na so yie petre sam petre yo ye fra 1 minute bema ni nyinada currency ventures one modra ye fra no Zahara man capsules no enom ena beso sa haw na no ede ama wo Hindi herbal mixture enso wo dra ema ni bema nyina obi abetumi anom bie wo a immune system no aye mre wo ni padua mu ya na wo tate mre ye wom ena fe so kra malaria Hindi herbal mixture 024634 8334 024634 8334 security shade system ese bane se bambo ho nko ade a na wode wani a kire mo e wona so ye wa wo pe CCTV se wono be installation e wo fie wadwuma mu saloon afi hotels baby bia wo bia no na wo here CCTV surveillance system security shade e ho na wasa wode wani kire afi video intercom access control intruder alarms any remote surveillance home automation any afoforo bebre ka ho nyina no security shade system ese bra na wonom enye bi ma ewa bomremum wamo ewo Kumasi Atinga Junction wamo any Adom fast food ene saso 0506215909 0506215909 Wanya kwanhia ema okase no emu abupon ato e de afre hon ball bofo no ananse wutimi mo ball biem enam se wokase no emu abuo ananse ato de afre hon no Ban Herbal Center esifo ni kiremo enam sa chemfo bande ye boni di angane ni bia nim se nkase ni nompemu adwuma pa ena wonom wanya cancer of the bone ananse arthritis fo ni kiremo ewo Ban Herbal Center afi wonsa no ehwan ananse ato de afre hon waposo taye wo ananse se wo de no wonsa mani se no obi ho mane de no wontimi nkwamu ntretre mo ne sane nyina aye stiff fo ni kire mo ewo Ban Herbal Center wo so won kase anase no penu mo wi no Ban Herbal Center se brei ye fa bibidro krogen entoase stroke efom ya de ye mukro ena fe ne mu mre ye nyina so ya de ahodo Ban Herbal Center ewo anu adrum wa wanya kwanhia na pa babia kwasiesie wukro anase se wo fra chichiri kura so ena eba Ban Herbal Center se wo mo ma ne mema wodo a wo beda adwudwu osom na ya sawo ya de Kumasi atonso agogo wonom ewa agogwa ya sabian echire hope enkran Tema Community 16 la shebi wonomo eben Bower House aya frachemfo ba 0244083482 0244083482 achemfo ba yarwa nyina da ebedwane Gasto and Mesoplex mixture enroni ye mienu ba ku siesie ye funumo ba ko so eye made de siesie ye funumo ne ye friend Gasto mixture wa wo didi ana wo yem eye wo ya na wo yem bom wo bu ho no ma woto an yem bebom saa wo bi so no maduane kakra to ne ye funumo apɛ na ne ye fu awura wo bi de eye mframa gas ne gina ne yem eno nti wo yi mframa basa wo bi so de kra ne bo no ɛhyehye no ne ye funumo samfro no edro no eye Gasto mixture nam se no de ye funumo adwuma nko a ena eye Mesoplex mixture enso eye medra eboa yen ema yebu yensa ewa somdwem wa wo de meye wo so a wo de ba wo te ya wadro no eye Mesoplex mixture ahemfie ho ne mankoyi a wadro eye Mesoplex mixture pebito ewo Misty Herbal Colinac Herbal Ekus Pharmacy Nana Boache Repatch Ventures Afe Jeff Herbal ene Albert Sam 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science eguso eka se admission no ekosom awofo mama na wie senior high na pese woto aso enya first degree ewo health information management any degree ewo bachelor of diagnostic imaging ana se why science program be paying na pese wo ye top up upgrade na da chen wo de medical doctor no College of Medicine and Allied Science eho de wo musua de papa science ho ne ma ni nro ho adesua na wonom esua eno nto obi biada efa na ni kirem a chechefo ne ekuku da ma wonom
abene ebetimi aboa ma oda yeso abem nko a na wo mo lecture ho enkyeremu bia no school mpanifo se eya frame 0208456556 0208456556 email info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh eba ne malaria wedra anytime herbal mixture edro we eyedra obia ni twa so ano atobi enam se malaria ni nyamba ya wo test na malaria nko ade a wo hotoso no time herbal mixture na se wontumi ne di wasode wodua so wo so tia na etie time herbal mixture waposo ya oya ana se doctor catch us immune system no ayemra ma wonsa enka time herbal mixture 0244 417669 0244 417669 Mojadra wo benom na siesie nipadua amananyi from grow fine herbal tonic esanso ye mojadra wonom a wonna basa mojadro dodo no wonom pe na chesasa kofa na ediabro grow fine mojadro no entisa me kanfo dia ma wo ananse wontumi ne die wo a wotena se kakra na wonsa no nan ayetititi wo so akwa na so wontumi na da bia da waye mre wo ba akwa fichira ne omankoyie grow fine herbal tonic wo wayade acha yade ne nkoda ma wonsa enka grow fine enam se grow fine de see grow fine makes you grow fine vitamins ahodo wom eno tie sa bo ho ban e free infections ho da ne da fa ho eto grow fine mojadro so na mo ho ban emfa free yade ho da biara da wo mo cars ni twam eno nti bomode so obegina na waji bi e de asifia no ne kakrakra eno so da nchane a pharmacy ene herbal shop bia no wuramu a wo so pe grow fine herbal tonic 0244596532 0244596532 Max Global Link Limited was a link global link farmers wadu betu kwan wa mo links papa one de wadu tu kwan no na adwuma ka ho eno nti wo apese utu kwan kwa ye adwuma wo so apese ukosua de wo bi so apese wo sua de sa ye adwuma ka ho eye Max Global Link Limited wo so awukwa ye business wo konsrahwe anasa busua bi atonsa e dia from eye Max Global Link Limited wo so pese oni abusua ni nyina tu kwan na amokoto abrabo no so e wo Canada Germany Netherlands Italy UK Australia New Zealand and as a Mexico so a Max Global Link Limited wobeboa atoton krata asem nyina kama edia mawo wo pese wo fa adoption ene awade so nya wo krata nyina so a Max Global Link Limited ene betimi aboa wo sa kwan so kuma se wo mo e wasafo woni snit office ena edi enhwe encrime Wager White Cross woni West Africa Decotals ena edi enhwe 0205874034 0205874034 Power Specialist Herbal Hospital ya afrase nko a wo moja basobode wo hepatitis se de bibidro to hepatitis asekura Power Specialist Herbal Hospital wodi ano A B C D anase E for ni kire mu wo Power Specialist Herbal Hospital afe wo ananse wo nto asentine no etwetwe wo ye fa no sciatica ho na abenya no aduro afe wo kase no enemu abu wanya ulcer anase kompo na ha wo Power Specialist Herbal Hospital wo so awakotwa scan ama doctor ka cho se obrebo no ahonhono no for ni kire mu Power Specialist Herbal Hospital na wonu fa bibidro ento asiemfama kuma se Power Specialist fe yia se leg bosom twekwan so wo mane Jasbro filling station edian mhwe enkran wo mo kwabenya pokwase ACP main road takrade for fa mo ni kire mu Anaji Estate woni Anaji MA Primary School edian mhwe 0200383831 0200383831 ofre pe Power empanifo ebejo so se papa ama Akoma 87.9 FM Akoma munsem jumedie no a na utie na se osan ehwe Facebook YouTube na so TikTok no ekwa akwaba mejo zomago evangelist memo akwaba na me say obia ho ye nyame adom and also looking good in your dress. Thank you. Yeah. Thank you. Oh, mommy, bro, for thank you for the compliment. Yeah. Bro, for Abba. Hey, I am some more. Yeah. Never bury us, baby. Yeah, yeah. And mommy who said, "As I did dash a mema him because said yeah, hey, mommy, young lady Netiano, 37 years. Say what on your bro 68 years. Well,
onim ni fie 37 and the banger for 24 na so mo ntamo difference 13 13 na wo bu ne nsa otuminyam was it banana 24 years no 37 and on 37 obetumi awo 13 years obetumi awo ebi wo ntamo ebebre wo ntam ya wo no dan obi to tuo wo ne papa ne ekura na so that date no the boy mabo enioma bi ha adwen pa o yes sister de o keka no ensem bi wepra no aha no nti yes aha no bewu ese omo hwe na omo ye bibi ma no ebetumi asey set ade na o ye no enyefe ana maako enioma bi wo ho na be ma ye na wontumi a soli free ho enkankan mpratwi kurai mpratwi ya mpratwi wo boka ewura di wo boka so ebi atwe nyamfa so ebi atwe sidan ebi toka ebi chukwa so ena bama no ya bubu zam bama no owo ma times a wo ye den ope iti sa bama no hu nse woni bia wo ye dan na ni nye wo ho iti akodi na wo ba wo ho wo saa wo be fa wo saa no a sheda be kan nsem a den a kire wo meboa se me ka se me twanya wo twanya me da na meboa ma sheda me mpese wo bia be ba wo so kan ya na ye no saa se wo nse emema bi kuta defe ano wo kunkura wo pese wo tena ho monyo na wo defew eno na wodidi a mami wo no so won nwene mfa ba bia won kwala 7 wo betena wo ehu awu akura yi kura ye adwuma wo bro kakra to adwane di obro kakra to adwane di onu so ma wo hwe de wo kura wa branya no wo ba di bia be ka no asa ba beje ni nyina ye de ya wo so ya wo de wo ha mu ya wo de nchide edie be nko a ena busuan ede wa ye ewa so ye de wa ye abusua trata ye de wa ye trata choniama ena ye de wo ye adwuma ye hunu ni de wo ye wo se fa so wo bubu wunam ena o saba ye o kan ya no wa sabode oboda ya no wa sabode ni nyina ye nioma bi a ebe ha wo wa ho odimu ye ntena ho ma wei eme ha wo wa ho odimu efrisa ahoden no ye nto sesei wo nan ako aban yakofa nan ni bi wo hin na betwetwa ho ama wo wonsa na ako aban yakofa nsa ni bi wo hin anya bia no se wonsa no ye adwuma samlenka wo so niema wo ko edeba sese wonsa na wo de hanki akekere ne tese de wo ton ayi wo wonsa wi iti nioma na wo ye nyina no hwa ma na kunwansa wo shama be me waku ansa na wasori afiri wo to so apa bibia ye se wo hwe na kromo nyina obia wo se mako ayagro bi oni be ma ni dio mikutabo onu susu se mikuta wei mikuta sekan na we mu asem de yenka omo wo ho so omo kokokoko wo koye na wo kan nyina nya bibia na ye ne ya o sese wo ba fufuro bi na wa ba be hye ho no eno nko na ye ne ya o na nka se ye ho no nko asese ye na wo se dodo no a anka woni haw na so ne nyae wo pe no she we kwanya wo do fa so nyina etu ba me ya be third person no ya mra meka bi ne me ya third person sese samre ya wonti hu jayi wado no ya wunhunu de wo yeyi wo pese ya third person sese wo CP oba wo dam na baba bedi wo iti ade na wontumi nka ncha se ensimi da mu biam ade wunyansa kwose hefa wo ba wo dam o ayasemo wo pew na bema na wo pew no ye woni pe bi wo ho a wo pew but wo sa bu unse wo yemfunsuo bi kura wutum se wo yemfunsuo bi bema kakra bi apaw ne ho kire na no ye bode no aba wo nchen na de wo hu nyina wo baba bidi unsuo nyansa wo ho wo ko ni fie wo ko ye den
ɛna dumienu ɛna me ntumi nna ɛna me tete no a ɛna me kɔɔyɛ ɛna me kɔɔyɛ ɛna me hu sɛ ɔde ɔbaa bi hyɛ hɔ ɛna ɛna me toche no maame wobɛwu wote asɛ ɛnkane no na me so oboa de nyame bo obia yi wo de nyame yɛ no saa na woteɛ saa na wa ho ofɛ tie wo afɛ ɛma ko sɛti meku me prawo wo afɛ gyan sɛ takidie wo kan wotena si kama wo benya bɛɛ ma kama wo me ha wo saa de no ɛna sɛti so ɔmpɛ na o mama amenyune no bɛɛ ma foforo ba wa na so bɛta sa na wo sɛ mako sɛ wo bɛyɛ nyina sɛ wo mma sɛti nsi ni damu biema wo sɛti mfa wo nkɔtena ne damu o wo wote wo dam eti wo ka kyerɛ sɛti yi ɛkwan a wafa so abodua to metwa so yi me so abodua to kɔte so eti si ya dane dia ya dane ko baabi na me so be mfa me baabi but oboto so nyina ya wode ena o se me kura me twedo ena me se me twedo o se wo twedo so wow so wo se o se ye nsuo aya rice water emu bon no o sa ba be krokro wa no ba be yes ade nti mesre wo koi won tu ne hofo ye de ho ba gi asem ni mu na mmom ono na be ma ye third person se wonu gina pima ye de a ene ekwan ye se ye de set fa so no ye de be fa so na mmom ne akwaka na wo ye sorry free wa wo de set akoshe dem na makwa akwasa pem ho aye ye nya agimifo na mmom ye be de akire yidie no me hu ne ye de akire yie ne ye ya kire set se ye de wo ba ntena sa e ma na wo kofa wo mo no wo yo mo sa ye nya wo ba sa se wo se wo be kwa koda wo ba foforo so de a de wo fa no wo mpe na jai no ne jai se wo kira mebo ade akira me ba bedu aba kira me yewu sei ade akira me ba bedu set ye ne wo ba ntena sa enti ma mi gina yi a yeso ye be gina yi set ye ba wo so se wonim nyansa ye ne wo ba ntena sa eno na me ka cho set su ye nyansa na wo ye bema ne ja nsamfo na wudi wo ho ne ye bo wo mrane ne ye bo de be we kra we ma ko wo hwa ye papa ni ye bema ye so ne bema e so ne kote ye wo kwa mu ne ye posa ye posa ne senkate ye posa ne senkate we ye papa bi ni ye enti mi wo mini aba na so ono aso se waja nsanim bi nom dia wo se ko ni ko na ebo o so twa bi o ono no so twa bi yo pastor ago ya yamwa yo yenim se watia yam na fa de atudwai en check for na en check for se eba Emmanuel yamwa no na fi kakra bi dia de baba bebo e bia no e be chime dia kwakoji Emmanuel so nkwana international ni bi eni munyam yamwa no ma o the quick one let's reset no kwasa no se bi ameta ka kire ma na am se eya ne bi no ho a ye ka no omo ntiase and ko ta wu se sabi ma na se wo no eye no me ni nsira na se ho eye keka emema ewura ma sia o ma bra ba sei ye keka emema so ewura ma sia se de o ma bra ba ayiya kese percentage no o strike you see the difference enti emma na so no ko fa nsira de ko fa yidi enti sebi ne ba tma ye ntiti oba sa de bia me kasa asem lo Ghana for me man say ntiti oba sa fine there are one or two cases there oba na ye oba ni suban ejedia but e be kwa that say wa fa ba say ni ubu ni kwasia amana hu to ye obi a adi bi ma oni ade ntiti oba wa be you be na problem set na me sisi na me mesra no say ono nka se bi na no ka say e krumo de say down na say oni se tinya aso obi antime cabinet ni fa na ko third person e mo me ye ma ye nso me ye third person fi say ye be make sure say set kon bi ano ye de check be fa so ama efi enne ko efi ono sumpo e ko no third person to so be respect man but nya fe ye ba be cabinet say o ko dina say tati ama because say you see off o mo ka be say set ni me pen no so pere ani yin na ye tie enti say you pen ono so from there so we are dey na ye na de ko tun telefon ma pen fo no kwai na wo mon kan mfa so dwe no because I won't ani ye be ka say na ma so fu Ghana for me money na for say you was say you see a my city ma say you do ba say e kwa ko di na to me dey me ka so we di na say I am pass say na so bon dia ani na dia kwan bi so na bi kwa be fa so abeka no say you I am pa o ye ho adwuma beboa
but se ko ba se be dia tem akwa se de wo ka se e ma me to ho sa keke se de obi ama won chere na ade se wo de oba si wo to ho se no se de obi ama no ade wo ye wo dia wo ye wo japa de uni ya se mo no so ntina ya se na ade set mo stress ma se te no mo de ma na san se mo ri yin tu ngo na se ya mpa so keke san sem na set ye ni be tia ya but e bia na bi wa tie a ye ni se emra ye ni nansin ko na ya fa yi entu na me da se me insha papa Pastor Julius and yetin in Kano evangelist mame mame ntwani tia ne ye ka se bisisi ase sa abrabo wi mama wo kokuro bia kuro kitwa bia mu a ebi ho obi no obi ka so mu a sabe omu beti ebi nsi we wa ko no mu gina yi ase sa aja wa wo bedi o machi bia ba 10 person wa wo bedi ane wo mi anu tisi dwoma ewurade wo mu ade na hia ase fra lo pane yade da mu no bonza wonye twa kakra ko na mo sua na wo nso abetwa no ho kakra ya maso de kwaso de mo ene oboso mi na mo anu mu kachim no na ye ni hia ase a dia de fanto obo mi de anu siso ebi wo kuro bia so anti abesre ayi seti ya mu se girl ultimi nya no e ma 24 yi nyina echi still wabu na pira no but still obesaba na wo saba so wawo wo to an ba bia woda na wa betwi na wo kọ wabusuafo de ne ye trata ye we be kakra fe de trata no nwuan ya no obedane abobo ya ye be sramo on say unit committee for kromo kra to mpahwi o ma to mpahwi fi se sankrofo de o ko kakra da saa no mutie ba nipa bia wa bra bobeduru saa no na enkoyi set second point mama set on o tafre girl ya dwuno o tafre na dwuno on ye ni aba na dwuno wo fom pa nti no sa na me hu set nso aha enti wo mienu nyina no akoye flew together enti on wo mu nyina akoye chese wo ya dwuno fo nti wo mama wo ya hwehwe nyeye de be kan se mu nyina mu hunu nyansa nyansa no so abo wo mu aha because nyansa mo wo a wundi oba na ne datem dini maami atem wasa akoda no so ene na akoda set yam betua wo set yam betua wo ade abosom bi otwa moja gusu no udi ho agora na udi champas ma fa ma 24 fefa kwai so set ye ya hwekrom ho ayi wo ma dodo aye twa so na hwekrom ho waduro dodo aye twa so na fa compare ye twa wo ma bi so ama na dane abe waduro abe wo ma no ko ese ko asa yin reject nti 24 no wo ko ye twa so ba na be kakra bo so nam krom wonti me nya we wadun so ho odin ama set ye be sere ohunu nyansa kakra afi 2024 fa nyansa kakra bata wa brabo ho na abe na utwa no ebebre atwa abe sesi sister ko se one no ansa ayi ankure nan enye skaketwa o petashia ankure nan enye skaketwa so no na we nyina na ema na ba beje ye betena wo na so ni achinchim wa ye sheki ni akodi na dia wo bro no da no so ye no wo ma no hwe se ti am betua wo ka o se no ye financial settings ani ya de ne sha na ma da bi o se no si onko ye mfa ne nyare ni kom o se mfa ne se ni kom enti onko ba bia o ya ni kom so on ti set ade ne se aha won so ba fa brezi abo anopa age anajo enti se ye de girl ya wo kom na ye nya busua ne na ya no kom ye se na busua fo eba na ekọ ne ka se ye de hie jaw fisa ya hwa baby akodo se pra wa pra no se ense wo mudi hu agorope ebe sei emu abupa ebe sei ayi so na ye free wo papa ebe sei ensa no be sei hwe obi baba wo di ni dem na saka se make do dem se na be obi e ma wo no ti police for di kromo ana wo mu ya bu no mu je wo mu hwe na we de saa na te we de saa no mu te da kuru BBC ya ba ba chi mu nyina o ensa no na bani so awro wa hwe nipa nsa hwe de aye
so no okotwa x-ray ni de nsa na ye ni ase say wo so okokọ chichire so okokọ chichire so ena ji so okope nunum bi no de chichire no de wi kaka do de fra so na kaka so de jinu jima wawu eno ni asem no wonya nunum ne atadua no de o de chichire so be eyi sam wo hwe unsa na aso no we joint no unsa joint me nsam eyi se bi nima de kro de bo de nsa no so sa so mu no wo chia or the pine kese no de ko nsuo no ai no or the bo ne nsa no so sa masa set o ya tra abosu o ya tra aboa nisu fi se wo be ma wo do wo ye oba sei na wo wie na asa akoda so da wo cha aboa set me ka chiro play wo cha aponche wo cha na ntwie wo nya nipa na nam krom ho no ana ofa nko wenko be ma so wo yanko be ma kan wa ontuma tina ni sei nipa se nso be ma bi e na bo no anaka na wo de nya ya mala na me bon pesa da kro wonko ka oba bi ana wo de no wanchene mono pan se sana petition nyina hwie ngu no so ye be sra mo emema na ye ti kro nkito ma ya na ye di sa adwuma no enne mra wo man ni mu nipa so ba bi ye keka ko no nipa ni anwode nti wo fa ade de bo no ana e bo ni tirim ko ene oto wa afa bo so ani so atu se te afa se bonsam so se no wa set e ugira wo yo bonsam ni ba bia ene wa set nti ye be sra de awie ye tufo ye fra wa na mse na nko jama phone kura we libi na kwa sita ma pa na uni phone na obey na je ne phone o oba na je o se oba ne de na oba no so aje ne de na oba no ye so ye so wo be ma beje set se wo be ma beje phone beje onye smart ka sho be shunya ni sana ka sho be sho so but set ye be sro ye kan but jajimi no kura na mu ani mra fo ye nimu mfie bebe a wadu de but jajimi no na hwe ye ntutu oba sa na wi asa akopọ oba ne nada me kan ni maame nso to hwe ne sa wo maame wanti an oba nkola abremu a onyina obesu ama no wo besu ama no ada procedure bank ba begu ni nsa no eno ena ba pedwa atofo na wunya sese mo se kire kase kire set se wo jimi krofo ma odo mu fasa akwan no so na ye hwani fa ye ntu de da wa hwe obi nsa de aye so on de aye hwe adai o de di mfimfi na ayi afiri so se efiri kokromoti ni so na eba third one se eno na ayi afiri so kasena twist eye free so ahwe yi a ugbo na epro na ebedru bebe na asa yetwa omutwa na nsa no grand robot ya be kwa ma no so 03224 98035 03224 98035 and 0243 114497 0243 114497 within baby afrefree. Hello. Ako siya mama aguna tama ya bwagana. Ya flame tuni. Uko agrake tu amwa. Yo ni pepi okesa. Ndi mesra mo amomwano. Se ni kuna onene wo manso no. Wati ase aka maame no onya ni kunu no da. Se di otie bia ko be wa no. No owuja no. Ena masa ni ama we nyina ye de aba kokokura ketua mu a ye oni pa bia ya na omo mobo pa omo ni kamafo omo na chese asa busia na ja omo jeje mu nti okonya ba ma bia na wa fa sa nti momo ano na ye ban ko ye ma no ko ye da mase we didn't baby afef oba ko mira ma ho highways wana abuchi le ko be la wate me Malaysia ya mi wa fa se number 1 akosia popular o America no o free asante achem agogo e be bia musaba ko se New York ya ba ko se ya e nya be man ko de e ni nya so nya pa me man bi ni nya enu a se ya fo ba ya de me da enu ko na we ti
like a clear what it is to obey. So they just so to be crown. Now what problem may be domino? I do not know what you know, and what burns your bubble over to them. Huh? That would see your papa so. I had a better. That brought down Macau. Ha! We didn't baby a fair. Maa Akos. Obesi. Yinye. Mese maame no no anepe. Ani eye ne sa. Ba ma nya ba ko no de na enye mienu. Owo so adini. Etu ono anepe no de de na de abeso no. Ne sempa ya damas. I mean, and shall see. We didn't baby a fair. Ini aba papa bi. Ofa kwata papa. Ini aba ma sumo ko fi ase no tanko. Ini aba ma me ma ni woni obedwafo ni la mo ni adwuma na me mo mabaso adwuma so amobo no eso ya ni papa. Mimi aba me sister na na me di no ho ya okakra. Sebi mpebiasa. Wanyini. Woso wa mo mu makoma so. Ne wa ko fo bema. Ne de bio pu. Na oda so ti awade amu. Sebi ntika wu ya. Obeso fo kwata na me hwe oba na man. Ana se mi aba wo teje na me hwe mama wana. Sebi sa awade fuwe ani plan fuwe yen tra ho enye ni gwate. Kabema ese wo hwe wo beti o. Nsa ye bi mo be de nyesika, wo be de ye duma ja hwe nkola nso no. So sebi meme ku apetese kota konfon wo busuafo. Na wo tra wade wi ho ma wo watiri wo te bia. Ini aba no wo se na mo tu na abra bo se be ma ne de me don pa. Na wo don na de bia pu won se wo do ho. Na wo mu a aya no aba be fa me se me na me hwe ne baba. Ye da ti ni aba papa bi. I shall fa kwata papa. We didn't baby a fair. Me fa ti so kwa me do because if you be kwa azem. Yo Mr. Jodu yanko. Me pato maame no oni obusiama. Busiafo ho pa. Na me be no so 20 years no be ma na so yoba. Wontimi ndu sa be papa sa blanti ni bi no. If you obi ebewu akoto ai amochin e wasama no ho mo na so ewu e ni bonu mu okwa wakase o ba amochin so. So wu be ma no be ni na akwa sama no ho mo nzi odo pepe. Odo ya kwa mesike ni ma odo ntumi sikapepe bi ni mu akase bia o hwe mi nti BBC square men ingesa ogo na de odo bro bro ya timide ni guase tisa awale mu so yeso na awale ebewu akwa sama de ku na ten non trust us odo na ipun na da mwase I mean instare ne ba ne nkoka na asem hono wono anya na ade da ho no obeka hwe ye nti ye hunu bi wa hala ya hunu bi da wa bo ne ba ni dua obo ne ba ni dua so otete ne boyfriend otete ne boyfriend obo ni dua abema we didn't be ade bi edeke ni bi ni dua ni me ko shi papa bi original Naija papa bi yi we me se ko si ni association de kao nka pasaji ya chogo ke papa bi amekala traffic de bravo ebam atache mediation machine wadi na incheni fu na na sa receive kukizo eze na ku kumadi e baba shi ni kaisa kusema bila watu shipeji kwa baba na ku ni ndio mkaje ni baba na ni baba fikisi sio baba basema ku nikiyo ni sababu mimi sio ndio fila wali msabasi kujiri na mimi nakula inshallah kwa sababu watrasi au memu solo emu experience de na apedi ye bi ko tafen kasedi o pe o bi eta ya sisa na ubi kwani na yo kini oni nyame na tiye ni kwani ya ke fi de kesi o be na ni nya sema o ma me ba e di nyawo ni ya baba e di nyawo ti ya ke fi de kesi o be na mi pa ti mi be ma no e bo ku ni wala ani ni shopati ako ni mi je o boy ni ko je na stay o so mi super be ma na mi se bi ni awale on fe bi ni obusu ogbo yo pe ni odun ye on fe ye bi ni ya ka so ta ka se se bi ya bi ko ni fo mo ni ma o ma ni na ni se bi e bi la ana data ndi ma me se ma na se so be ti mo fu ko nta bi ma bi ni na ma o so no on ti ni se ko an ko on le jadi pa je be ma we no fa ni ko se yi e da si pi na ko ko si rawo
That's original Niger. We didn't baby. Mommy is the best. Mommy in the world. And no, no. Oh, no. Near Tumuno, mommy. And near no. And then stomach a few pieces. Mamentia prophet wine. Mamentia Maufilia. Now, mommy, when you tell me this, I may tell you. I am not a young lady, Jimmy, na say Jimmy, na I am a willy panel. Madame, for people, papa time. And the am an info piano to the back for her. You're going to theatre for coffee. Let me give you a woo. Then I'll breast. It is very my young son, let the thing Jimmy. I'm Papa Panica. I tell you, over here, the send the banner up to now and that Kakaleka. I know, I have to you. Oh, it's a very decent time. I say, Bobra Pano, the Bedo in a bravo. Now, what and you say, no, it was also in a denning to the world, and now, I was a air damper. Any person to me, with a plan of your body and no banner like a channel. It is all body Jimmy said you would Jimmy that. I don't know what I want to be at them. Then I said, the moon, Profu anymore. I am some folk officer. I will be at 7 years in the Bama Bonte, and San and Malane, out down with you. One Cataluno, it was Bama who did it no before. And the one Cata will know that you know, I was up at the banner. A banner would deliver at the Diapana Mobana Bay. Jimmy Tan, Robert Walto. That is now one more that. Mommy, I am a woman now we are said the you papa be when I will out to the Nambu, when we are want to watch one more house. And come so we didn't baby a free. Hello? Yeah, we didn't baby a free. You feel so quickly. You Maa Akos, you can't say, Akoma, no. Emmanuel Frempon. Emmanuel Frempon. Hello? 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 Maa Akos. Maa Akos. Hello? You don't hear me catching you. Okay. So you do now, let's do program, a Kalani program now. Emmanuel Frempon program now. You send you home then to this way. Yo, Nyamisha, why? No. Sure. You send you home then to this. You the last week on the 9th February, you know. Mpacho, yo, Nyamisha, why? Yeah, that's it. No, I'm not sure. Okay. Oh, shout. Wow. Also, brown man is to we didn't baby a free. Hello? 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 Hello, we didn't baby a casa free. Boy, you may. And I'm moving quick at you. Boy, yeah, boy. Well, free, you said. What do you want to do? Okay, man, and quay. But that's again, one thing who's in with Jimmy. Because a million, no, my grandma, and I will do Cassia. Community, a boo, or your young one, your grandma will bush here. And one friend, who will bush us for your mother to look at 2 3 in Promani Moon. So, baby, you're doing a crank, there be no money, who don't want to slow, but one. And don't say you're not the shadow, I'm not that in front of her. I'm not the shadow, you can tune off. I'll come back to me. That's it. Yame on show, Papa 0322498035 0322498035 and 0243114497. We didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. We didn't Kwame. We can't free cooking. Kwame Yanko. The set a babawan. A karma law. That's been a backward young, the Damasi. Kwame. Hello. Hello. What are you saying? For me, 14 years. Okay. 14 years. That's it. Kwame na afre no.
And what Fredo? Come on, we didn't baby afraid. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Make us every na sebe maami we na gasa no. Me nya sure say bibi ha ne de. Bibi ha ne de. Na emma man nso ye man ta. Me tem bia me ka say me police ni anka. Oba odin ne boy na say ni kumbeba. Police station no be ka so abonu. Ta be man ne ka me jeli ni forever. Because a man no mobile man sebi ebi mo jimi ebi me jimi for pa ya make say mamne so hwe ni 37 years o man na dream no na o fa na ni to form this ade na ni anto form a 2025 no a wo se wo wi o mbe sie no me da ya samo baby a yi awade ne mpna twen ene ade ba akunya ade bedro di ne baby afrefre. I'm family, Teresa, make us every number one. Okay, what about this? Young cry. She says, my okay, in who prays it didn't know about so nothing. Never know this is a second woman. When we meet the 2019, then I'm like 300 cities, every center baby to the but a bronze may die while you're 4 years. Indian one of them and Yawa, Mr. Monroe, I'm moving. They may ever saw the dad and a saying, is it yet brown now or no from what that would be in the Casa and going? Or pass up on a coach, this is a better. And shut that in your normal papa. It's the woman with now so candy and no intended, but with that can be our back. Third person, into a picture of the woman and the sword that sounds to a dog wall one cata, na bravo. Me on show papa I so what to yenua be efo na me ensha wo bibia we dey baby afrefre. Hello ma. Hello we dey baby afrefre. From Kabreji. Na ya no ma ne so kakra ne ate onka ye. From Kabreji. Okay, kwabi ye kwa. That's the way. It's not be that because oba wo te no twin to awunya fato bianti e bi nkwan na obema no nti maybe on ma ni yenti a nti da mu nyina ma bema e bi na ni da na se e bi nkwan na ohia nti we ko nti bi o ba na mo de ba na mo kan no fam wa mo nka no mo ma tro ko na ma da masu on sra we dey kafra want to me nyina so bi ayu e de free so no omudia twa yi na free ho di ni ba bia free that na matter ako no because that no say me men try say na men trebi when be man na tie no ba me ni be ma so de kan na o first one o ka so nko yo ho ade nu fiwa I was so baby na do wa agene to ako na me to me di ka o first one be ma ro me na antina I'm not the kind one. I'm in the way. Or I'm in the way, you know. And because I'm going to want to know you know style. Adam takes what you can pay. You be son of can of color. No cook master. Then I catch my whole family planning. So I know what they are making. I could send me, no know what that. I could find a woman. Then I am one. And I'm not going family planning. I do on my own, you soon imagine. On the first one, second one, third one, I know a job will be also on pay be our woman and a man. I don't come to be also problem. I compare that. Yame on show papa. Aha, any of the Munamo is Sabre Busa Penny Samia Champon. Sports crew no or Numina Yakrado. Akoma sports and Yadmube too far. And when Bomodi answer Obetra with Fidiano, Facebook, YouTube, Ninano, a Bebem live now on Sweat TV. Adama say, I'm a money Ochna, Fiada, Boja be a guy. Yet Bebremo.